Aloha se anto le teimi la radio Samoa le vango la uli ya lo se fulu ma le ono minuto te ne le tu la e se fulu ma le lua e ma lo le fai le faiva ma lo le ono sai tu te manga wenga o tofi yang lo to pa ia ma lo o to ma lu ia le lo fo le tua o te mai lo to soi fua ya lo manto ne yola ta tu te toi fai lo ia ma fa ta lo fai lungo le to tua fa wa le dia radio Samoa ta si lima i tolu a mo le ri fo ia so tofi le fa ta fitu nga wenga ina wa le lo na so fitu o le masina o kuso ma lo le o sai ma lo le tawa dai ya ma lo fo ile fa ma lo si ma le fa longo tinga ma lo atu le telenga ia te pe ri le toma tanga mai le tai ona le la ile tu na iva se uli me fo ia stimulate ma atu le o tanto ma tai le dia woli polgalamela woli mafunga bua se uli tu la fa ile fia na nei ya ele me fiona la loa se ia fa tal vantu e mo fo lo vantu ile vasenga o una pa ia le tua o lo tau suina ia le pu vai o la so se fanta fai tau la va in tono New Zealand e man tulu e ma lo le on sai ma lo fo ile tutalo a tono da wan ta pena fo ia la na upu fola ile fai unga o le neiva yeso wa tātou wanga atu iai. E langa tui leo pa anga masani e le tātou wala leo tamama tina ma tutua e o a mai o lua o a mai oe o a mai o tau i le neiva ingo le hawauli e langa tui fo i leo le malo si o le duku antonu e le nao wa sao i alo i se fa malo stino fo i e wa se fa silinga malo si o le neiva ingo le hawauli o le ute va i atu i fafu o le tūlanga fo i le leo le fa malo mai winga o le tangu i manu kam nei ya afa yo le tau la tanga me fa ya o te mai lo ye pe o le te mi ono to mai ina i wanga ale fa mai lo fi solo va ai tau o le so ya e ono to ulu ma va solo ai na ia wanga i se time yo ele ta wa mai la po le te por ka le kasi ya por la kasi e fa mai ono to ulu va solo ai wanga i le so ya o le tulanga le da i le so le so antai o le te vai atu ia e pe fo ile le a nga ka se kanga me i fafo e a nga ona ave fo ile le fa mango a fa yo na ye la fa to so tua na eve no to no fa ta vale ia na to no to na fa to ta wai ia la tanga me fa va si na fa malamba fa alwa ko kung sing sa vilia va ve ona mango a ta to tanga me ia o fo ile fa temi tu mai me ne yo fa le ta la vala e mata tu la vale tai au uli e fiafi po vai lua po va veau o la va to tala le tele onisio au nanga ya e tama fa mango ia ta tu tanga me ya o le tulanga foi la ia ele ma kopikon chot e se le pokor ka malo ia le si fale tala vala ia o mana tu o le te mi te mo mi ai mene o si liva e ke fiu e au kango si liva kongora au kanga po la wako ia a maua i foi la sina tupe pepa ai le ka kinga a ko ai le mele te mana e fa a ole au nanga la le na so ngale va ko la u ka ko wa ku yai ko lu mai masiri va ilalo le ima se me to pole ke alo su ATM ole winga la uta le sa o le te kono si fa ni yo na pole wa ta tu ma e le si na ma fo wina ila so wa tuna a mea tātou te iai ni tūlanga whapea i le nei vai tau. Ai o le sawa na o le teknolosi le wa iai tātou. E le kanteile. Ia o le tele o le teki. E wha o ngai tātou le card. Le plastic card. Fui le lea vantu. Ia po lau bank card. Ai vai e le sawa o le teknolosi wha ne iona po. Te leilo ia o lua mama mpapa po wa whai i sisi. I to tonua o lua telefoni whi avia. Ia le whainga le ma whai eno te tongi lau wha antau. Mai lau telefoni e ngang kui fo i lunga telefoni ting ia anu e sele pe beng ia nga e alu le oi o le sao na o le teknolosi le oi ai tatou i le nei vaita ia ai fo i la o nei tulele o le tulele o le vave ai ia ona fa o nga ia mai alu e se oi mai le mena na e alu antu ia ia e le ngantele a fai wale so banka ia ane me fai ona fa nga lau telefoni fo i le na on tala pating ia nei alu le oi o sona fa le ton o ke mi foi le lo ai la telefoni em fai le tanganta ona tala la telefoni fai antu i fo alona wi ia la fa fai ngo fie foi le number 1 tu ia ma fa mo la tu stupid e ma tu foi la
O le vai timi le nei. E kere kau whaakali leu whale tupe fo le tanga fia polo kalauka. A whai o nei ma whai o na e alu I lunga o lea fo. Phone banking I lunga o lau telefoni whi awea. Na ona lei loa nei o lau ka. E oso I lunga I ngā polo ka marka na. Eo. Le ai ma se me te whaatali e fue te tau wala au I o le whale tupe. Ia ma e whaakari. Oa le mea ngā ka kere fia nisi o au nanga. E tele me whai mai e wala au atu. Pea I se fsosoni e momi. Ai ka wala au ko fu. Toni. Se fulu mi nguki. Luas fulu mi nguki. Afa I kula. I kula mara afa. Ola I pese bale pese. O ka I ka la lenga fia whai antu I fo I lele sia au nanga e fia mause fsosoni. Ia pi wo so me yema se me fo I lele o se fi. E lenga ka le fiu au a makalonga faki. Kua ko le faki sa wa lo mal fali. Ile mo le me le fiu fa tan. O le olanga na le wo to so fu mo tanto o la ile vai temble de. Ele te fa ile o nanga le ta o le Uber Eats. Langa fo o tanto. Wa ko a famous au nanga fo ile. E alua ku sa o le Uber Eats tu I pe te tala le feito toa. Al want to lo la want to mala meto. Ia. O iki a foi se o nanga va pena. O le wingorka. Walu I luma le teknolosi. Wa sawa le lo teknolosi. A wa makua sawa atili. Le anga te tao tangata le vaita. Yo. O le menga le wa kupu. O makua ma sa o le meka o le pai e mre unka. Ya le melanga e ko iki anu wa ku se Uber Eats ma fa pe hatu. So maya. Kara maya o e fen me kausan. O le sawa na le teknolosi. A le pipi ila I tanto malama. O lona winga. O le antia ina tanto I tuma. A ka wa ia ku se lo makua ma se ko inga mai lea ko ngu. Ka wa ia ku le save. Karakala ngoa. Ko fa be fa kari o ko. E o mai fo ia ko inga ma le makua ko maka fo I si kai ko inga ma le makua. Ya o te mara tua le tele o te mia sola. Sa fai el to inga tan telefoni foi le tanto. Kusa ola e ola le speaker I lunga ke phone. Ai aka ukala. Nga mai ale. Nga mai ale ke phone ko mai I ro yer ke phone. Yo ya. Nga le ke le me le ga kala I siko. Ai ka le longa. O nga foi le mana tu. E le fa pe a ko I lunga le speaker au ke phone I fa mo moli. O nga e ka ngoi lea ka kia pea maririma mika I luma kua oi. E re ai, e re whampe fui lele. E re ai, e ka kaunga e ka ngoi whaalaka I fo lau telefoni I ante oi. Ina ia mani noi le whaalongolongo ma le whaafunga mai il tangata. Nei te lua tala noa. O le mea ngā ka ke whaalongo I isi karangoang, soling. Se ho le kauwanga ava le mera e whai. Ia ngā mako whaalongo o makuale ia. Ala ki ava yo nga makala yo e aulele ai umangi o e fali ai o le fisiri o e ke fali o e ngai fa yer ke fong o manen karango fa pe lumai ana ka ngo ko I for ke fong I kor karinga a si pikar mela e o lama yo makau kia o le winga na le tala a wani o tanto fa te mala le sa le teknolosi fa ne ona po lea ua mawhai au na tātou wha o ngā ina. O asola, ia, o le kako ia o le sēling, ia, po le tupe, po le cash. O le veitemi nei, ia, e tangata ua whai maile lantou mulima. Se o mako makele koe manga o I mea ngau kupe pepa ma kupe siliva. Ua lava mo meo plastik ia ma ke wha o ngā inga. Ia, ua plastik ia le kāna mai le bank le te wha o ngā inga. Ia, plastik fo ia le tele o vaenga o le telefoni nei te wha o ngā inga. Yo na nei mela tia nei e ia ngai u mea o ngai apa ia mangai kopa ai ole vai taule nei a wala vangi o ka ko kamal a wala vani e fa talale ile meta ti ai la telefon ai ole sina me le o tupu le vai taule nei ole tanti o telefonia o to ina mele lo matua ele lo kaina nga maua e ka maki a va ile o le ako ia ngai ko kango ku le lo kirfong soli
o me sa piko i lunga laua piko i lano o me sa piko mai le piko i luma laua piko ai ku ia o le meanga e na ona tanti hantu yo o tafa pula stafu nei le la lona sa ai awani o tanto fa tu na i me fa mai si o meanga e mako ke le popole i mako o meanga o nga kupulanga a le fa felanga ko lo meanga kupulanga le fa tanto le manga fa ngafa e ma tanto va ai tu yai na fa yai ei fa singo mai le me le o fo i ko ki o ke fia kama ma ko fia kingi ta ma ko kama fo ma kingi ma ko yen zola o falongo o tau sa uno fo fatali male o no sai o mao ele umalo saluai ilo fia falongo sa upumai ya we hani ma imau ma futanga ma fana be anale ai le fili ole ne olanga o ulangona wa mawa luma ia o sunga lo fa wa lunga o e ma i aso uma o fatu o atae o vai le fia vai le fia baya tu ia o hani se upumalu e faile amao usulu ni moa molulu liu pulu weta musu se masalo wa emusu yata ita wata o upu fabesi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foia e malolo i lo ainga O te fia faia tu masongi yo fofonga ona le tau e tu mau pe ale lo fa a o e ua sui i lauva ai sina upu se tasi o te fie ai oh it's crying time again you're gonna leave me I can see that far away I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Oh yeah, wali wane leva yo sina, bele e apule oe ilaru feelinga. Atawia ina ia manu. Mafaina alo atunai o folinga te masalo wa emusu yata ita wa taunu o upu fabesi tinu stila taulemu lo ufatu ia ufainga soy foia e malolo Malgina della Malangi Jensen nella rivangola Woli Malpese o te masala wa emus wele la va fa wala ai e vai quase se quero que co foi le mukuka nga vai qua so mai kala mai ae Felipe Kausami
familia ai o ye le mangoki ya si wa le ko o fruip ala le me ko mo le furu ngoi pura ai ele fa ko la inga ke la ko fruip alu le furu mai pu aso pe si Josefo van Talavan tu lein lua ave santu puola John Killenny o Junior Moli before ian lam tonu mai pe UB36 tanto malavole fia ngai mga wenga jutima fiva lo filima le ni vainga la holy e le ngalo tali tu nan tasi e wana tu tala i vai furu tala i tala ngala ngana per tania ya male tanto polokala me le tau moleaso te pera mai ia le sunga i le fifi au ya Reverend Etisone ngafo se temi le to mau ya foi ora wa mai alo temi o la smoko po la la mali mai ya aluia ko fa wo ngarwe quindi sa velio van salvato le rivango la sita yao na o aluane pa fa la uta avale na tu uailoa ai o alua e pa fa tali la upasi watu mule pasi le se amanoa o usava livaniloa so solo watua let us see your pasi o fa afoe mai ela uhani hani le se me wanata ai lo ufia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala se afatala etu ile pasi matangata po o se seleni a se fela ukesi se tupe e a ai atamaiti watu mule pasi le se avanoa o usava livaniloa so solo matua let us see your pasi o fa afoe mai ela uhani hani se me wangata ai lo ufia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala watu mule pasi le se amanoa o usava livaniloa so solo matua let us see your pasi ofa afoe mai ela uhani hani le se me wangata ai lo ufia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ideala Lui tau mo le aso. Fia ma oli i a Yesu. Rejoice and be happy in Jesus. Filipi lona mata upu e wha, o le foi upu e wha.
Ia o tou ori i le alii e le au noa. O te toe whai atu. Ia o tou ori. Fia ma ori i a Yesu. Rejoice and be happy in Jesus. O le asia singa le whaife au o le ekalesia i Filipi. Le whaife au o e Pafaroti. Na asiasi ia Paulo i Roma i le whare pui. O lana asia singa. Na momoli ai ma mea alofa mai le ekalesia i Filipi. Awa le tataliina o le whaamasinonga o Paulo. O le mafua angalea. Na tusia ai e Paulo lana tusi ile ekalesia i Filipi. Se i momoli lana whaafetai. Se i momoli lana whaamalo. Se i momoli lona oli malona fia. Ona o le 5 foai, o le alofa maleanga le lei o Filipi, i whaife au o le tala le lei. Sa whaafetaia e Paulo Filipi, ua sasaalo na loto whaafetai. Ua whaafetaia Filipi, i le whaatupeina o ana malanga whaamisionare, a o whearuai i le ngāruenga le atua. Ua whaafetaia le ekalesia i Filipi, i ana whai ngā taulanga, i le ekalesia tūtotonu i Jerusalema. Ua sasaa le oli ma le whaafetai o Paulo, i le au lotu i Filipi, ona o lo lātou anga le lei, ma lo lātou wālo lofa, i le tausinga o whaife au, o le tala le lei, i a Yesu Keriso. O le anganga lea o le tusi a Paulo. O fease mea e pāngota, ai vivii ma pese i le oli ma le whaafetai. O fease mea o le tālia le whaamasinonga, ai pese ma vivii i le oli ma le fia, i le anga le lei o tangata i ateia. O fease mea e noatia, o le pāngota, ai pese ma vivii whaafetai i le atu. Ma momoli le tusi whaafetai i Filipi. I lo lātou wālo lofa, ma lo lātou wanga le lei. Ua pese fia ma oli le pāngota. I to tonu o ona puapuanga. I le anga le lei o le ekalesia i Filipi. Ua pese fia i le oli ma le fia le pāngota. Pese i ua fofoe ese atu o na popole, o na atu ngalunga, o na mafatia, a o tālia lona whaamasinonga. Samoae, ua tele mea o ona e whetaiai mai tātou i nei aso. Ua tele mea ti ngā e whetaiai mai tātou i nei aso. Ua tele whaalave whetaiai mai tātou i nei aso. A o le mea le anga e tupu mai i nei mea. E a tili ai ono o tātou mamai. E a tili ai ono o tātou popole. E a tili ai ona tātou watu vale. Ma naia le wheaua Paulo i le ekalesia i Filipi. To tonu o ona whawhita auli, to tonu o ona puapua ngā, to tonu o lona noa tia, mare sai tia, to tonu o lona whaamasinonga, pe tua i leoti. Ai pese i le oli, i le fia ma le whaafetai, e momoli i tangata alolofa. Mana ia le pese whaolea le o ngā sosae, pese soo i mea ia, ave ese mea mamafa. Tule ese, avenga mamafa olo uangang. Tule ese, avenga mamafa olo uanga, oanga sala umala. Samoai, a whai o whea ngai oe, ma mawhatianga i le nei aso. Ma naia le whea aua Paulo le ekalesia i Filipi.
se aua le whaamamafaina ia mea, tātou te mama iai. A ia pese le oli, le fia ma le whaafetai. Whai mai paulo le ekaresia i Filipi. I nā ori ia i le alii, e le au noa. Tātou te tālo. Le atua mamānae, o le ou le mālosi umalawa. Lilingi mai au whaamanuianga i le ala usu o tangata i fe au mga luenga o le nei aso. Lilingi mai au whaamanuianga i alii matama i tai whaasalalau o le o fisa nei. I le leiti o ma le televisi. Le atuae, a o maia i mātou, o a mea ti ngā, o a mea whaingata e whetai ai ma i mātou. Ia langona pea e i mātou, le pese o le oli ma le fia i a Yesu, e maua ai lo mātou wha ma whanawhanaina. Tātou ia malau o fio i le nei aso, e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou ali ma le whaola. Ua mātou te tālo atu ai nei. Amene. Tua e piore whafunga Chiemelo Fipeshe le St. Clair Catholic Choir was on oli tōlunga tuele tātou polokala midai le rivaingo le awoli o le lui tau mo le aso moli tuele kanga whaatai e le sunga i le whaiwhi au po le whaafingainga ia Reverend Eti Sone Ngafa ia mo lana upu wholofola mo i tātou le rivaingo le aso o le teimi le wantoe lima malafa bidu tōn tāle o li tūlai tasi le rei awoli ia mo lo mo tātou so ta inga mo le fionga ia le o pepe tāla i lene le li pule o le tautumula o nanga lea le DJ Salva before ia le TL Marketing ato ai ia ma le tātou Pacific40.com fa tāla fa le pepe le vaingo le aso ma lo i lo la tole e ma lo la korkai avea ia o mafunga ka mo moli le fionga ia vai ma lo ia ma le tautumula o nanga le radio sa mo ma lo le malanga manuia Elo ia tu le lua sase lua le nei taimo le auli fatalo fatu fo ile pa ia maulungo sa moa ia i la tau o lo mwhaiona mafuta mai le tātou po kalame ia tonu lo manuia mea uma i le lua tau tua le nei vai aso ia wa foisi o tātou atinu uma le fatasi mai fo ia tātou po kalame le aso mo le aso ia wa sauno ina lo fionga le upepele whamalo lo mai o le fionga ia vai ia o le tau mai nei lau wala au. Ia le fufu kwa umanga
ngau le ke pusi nga sa mo ko inga o me yo mataiwa wa fa sina ina le to fa ma le fa to tanga lo loto ya wa ki me filo ye mauso ya fa pe nga na fa e au mai au wa ko yanga kinga wa ya ne po ye kirenga pe pero ma ro so fu ma malanga ma wi mai lo tanto to wa le pe ya amuia oe fonga mua na la vai la fu ya oe o ele sa o tala a le sito ino al matunu pe fai se fusiua pele ai mo watse le yo ole mo tangata tau sa fia ma mana ia tangata amuia oe e Paulo me ole mo li me lo faanga o se vai nga voile Australia le masana la tu e no foi le ta yono tai valu vai aso e al me umisia mai lava oe pola me toina to asia yeah, Australia la to le pepe is my second home. Yeah. Awa ko ke e fa dia ni mai o nga ko nga sona va pe nga li wo ku ko ngor faleri e se ko foi me fa fe ya ma ko ye ma li ya ku ngai le pepe e te loi wa nga fa lo wa lo le wo loi o le silea awa unanga e au ngā te le mo tātou e whai ma pe a fiel malulu i nei le teime le winter. Ia. O te whalonga to le tau o le seti lea. Pe e sau e lau tamai potu na e mwhai ona e alu e tutu e tono mo los fu minute e sau wafu matua e lusi ama e to e afu. Mani. Ya, ai e foi ma le tamai pese tamai taputa e le na mwhai na e wha malulu e te mo sama. Salo la por se me le lima se la uta la le tau le seki a tole. Au te loa. On mo to ia o ngā to te leo o tato vo ie pe musu e alu exercise. Ya wala vala tamana e 2 minute sa va pe ala na la kapita longa ato a wele spino lo waf. E pe ia ka banga ia na ko nga ri le pe ya wa sa wang ile vla au ngi ya pe ka pa o manka karango. Verga ko fa le vele vie fai kai au po le sto na e tau lena e man tua o le va fenga yor ko inga malo makua male ka pa au le po le lava e ke alu sulu lava su e mai le lima sela ai ka fa ya ko lo se me mo lo so fu malo no fa e la fa me fo ma yo le o kir malo Io fai ma tau fa alu sin se le ni fo ile so fu malo loina ya wai si o fa alu le trip ya anual wala ya de la ya luar tupe ya ule to alu for trip ya ai le ya la tamal ya wai mai atu ilo fali ya na ora sa ar vai vela voi le masini na eso so ya ki palaka ya alu lo le usa tono tamai potuna ya na el wato ale tonu e tu e fai ana sekit tai por sul lipa lo lima ia ai lo e ni o mai fo ia se tu lo ni te walu o fiul to ai nga fatali e mo wato la we yo e ta wala nei se tu fa fo le fa fala o tonu po e okay e gonga i ma se mango fo le va ku ko nga fa longa ku la uma ia nga le koso ku mango o ko nga mena ngani le pepe ha nga ko nga skula kia ia le uso ya taiso o le ke la nga ya kia e le nga pesca kamanga pesca e nga ia le sa ngi mai ia lau vai malu fo ile ye wa umangi wa nga la fi nu le pepe ia e te sa fa fo mo ti no a tau na mo to I lava le vai te tau ma fai fo ile ia ina to tu se vai lo ti no wa sino la fule la lui ia ya e mana ya le vai mo la to yo fa no mata pokala se fa fo stanga luanga ne aso ia na lo walu ai lunga le internet Google le Poropol sona ia por the steam room on to tele o supply se ia e foi a mais tamana te vai a to sa se lau lima solo fapia ia fai ole mele na tau e Australia lima se lau ale voi ma se lau lima solo ya sono va ai le te wa ya yo le ya fai tau le reviews ya pe telenis wala to fa tau ma la to fa nga ina foi le to ai nga masini fa pe ma potu e fa ya ina yam fai ona
o le o te mau Father's Day mo Ia. tātou ia o tau mawhau po le mea lofa Ia, e o tō le ngā ua. mea lofa la ia e se via fiortina la inga whātau wai te le alu ai whawhaman whale te nofo ia ina Kosa. whale mai mai whaafu O e ka ua foi koe ngā mea lo fai ale o pepe. E lua me mawai. Mawai le ai ki o le mea lo fa lo matua. Ma mawai male awala e kiri ei o e lo maku. Zala wala tu kile la tu ki mo mol malo si o le lima no so tolu so lo matua suisa o tolu full Zanga se wala lo maku aki i runga luka kapungi ma le fale anu lor ka. Fiu e kau mangu o fiu e kau wala au hama. Kere no se me. Ai ngare ua isi. Malo Partai le tu le voa mo wala no ta tu fa so ni yaso Aku ka kuri le pepe. Na e malanga o na tenga singa. Se le wo fa longa. Kue au ngare sona ya o eri. Tole lua so no walu tono tamana Ei. awal mana ya voi o to tomu vangale sa wile usa Ia. ya en pena tango tu esinga vix foi le Oh, sole. Ia. ya apa pele vix ke lo fulu ya e masisi me voli le te mana o tu vo ye tu no va vena e fie ya fai foi ya Ia, o longo winga sole. O le mea no fanga ka ko le sa tama. Mai tau tu le pepe le fai ngolo ve so ne le sa tama i sa moari. Ia o le mena le o tau pai atu foi le ono tatu Pacific 40 il tatu se ile fanga solo e ono ia sporele se il tatu talo favata fo ai lua se la tala ai non ai foi le ono tau sanga o tatu tau tua o la sporele lantene o tatu lua se la tala o le famani nai ia saman fato filau ia sa la fo le vata alona ainga ile falo lo keke la ulu pe ia falo lo nai ai sa fata Ia. ia a fa fono mai sa man fato filau o ele wa ma no tatu lua se lau tala lo no winga ai mana o e to e la fo ma to se voucher lua se lau na il falo lo keke la ulu e forto ai nga fala to fata ia lo no winga wa ko mal ne va yaso ia le la ma to fa ia fata wale to ai nga at tau na va fa so tai mi manto ia nga fa tele sa man fata wa vili ma se sa man fa e se mai ma o to tatu se ai ole ngole na tanga to fa manuina sa man fato filau ole numero la to ai ngai sa mo le fitu valu fa valu lima fa ya sa man fa ya na u posta ku lunga tato Facebook ale Pacific 40 matalo fa bauta ya o ele te fa manuina ya pem fa yo na e fa so tai mai ina ya fa o atulo fa longa ya o tai au foi la to fa tato se irva ya son ne ya se uman Mari. no wingo tanga ta umana la fotalo fa vata mata mai la stona irva ya son tene se ia pa ia la stofine ia la to futna la pa el tatu se ila so tai Mari. ya mo wil lo se la tala aton wa so so ani foi ai so ai ngai sa mo ya ai malolo ye Ia. i New Zealand neva yaso Ele tala foi le pepe se pa wa o ile pea. O le me ka wa ka wangi ai. Fa pe o nai ma wai sina fa ta. Ya o le me pito sili da ona ta wa wana toi foi mai lau se le ni len fa alu te tisa. yo o lo te vai ya tol fa ta ule na fa ye esa men fa la folantalo fa va ta fitus futala Ia. fitus futala sa mol va ta na la fo molonga ainga Ia. pai la to pa ta fa lo ke la un Ia. ya le na wa manu ye le va ta lo sa la ta la le na fa lo tonga esa men fa le la Ele ina pa wa la ki le swa fo sa men fa i pe ya kon ko ko ma saka sa men fa i ngola se ile pe. ya o te poli e mo lo ngatu tinale ai nga pa wa ya to sa man pa ni gole la fo ye ya la fo ye ya pa ya o le fa mana tu mata to wa fo mo o tai ao la tatu se ya tichi sao se fulu a tatu fai longa tai lua se lau Ia. pe ao na to fa fonga longa redo sa mo a fai o la fo sa uta pa lua su lima ta la pe siliatu a fa nga ide ClickX ya pe fa tau mai fo fa lo loa ya la uta pa tolu su ta la ya pe fa nga fo tau tu ClickX la fo selen ile mai casa tichi sao ya se fulu la tatu tai lua se lau la se i tai ao
ia tono nei failonga na le lope teu tu e whamanui nei se si ia vave mawal mea alofa la sauta ma mo nei a inga lo va peon whatatani mai. Ia o le aku usi ngā mea o ngā li le au pepe sole. Ia matua e fsoswani foi lele mo i tātou. E na pau ale mea le ali le au pepe a. O le a le ngalo ia ulau se i fole le whamai sole. Fia, sfuru afe tala i sa mo. Se ka kokarangora ngā mea foi lele whaki a koe lona vaenga ngā ka kokarangora kausanga fo. O le tātou mantua sa moa. O tātou tailua se lau ia se ia mo tangata le la fo atua le tapa. La fo tu se veni. Au sa moa. Ia, o la fo ia la tu se i tai lima se lau le vai aso. E manu malo le tangata le sa moa. Lona winga tai mea tau nu le tapa. Ia, tau nu se leni. Fao ngā la tu se vai ngal tapa mar se leni fa tau la tu pando. Ia. Anga pa alor se i tai lima se lau le fai sa moa. Ai le ngata nam fai fon man malo se telefoni 5G. A la po maua i man la tu avanoa. Ia. Ele se i muli le man malo le sfulu afe. Le fai le aso lo sfulu ono o se tema. Oi so. No winga na te le ala u avanoa e la fo le top up ma la fo le tupe. Ia telefona no to ainga sa mor se ina le main prices fulu afe. Ia ai foi mai si fai lunga tai lua afe se fulu. O lo tape nei na tato company sa mo. Ia na ngalo tato vai te mal palota. Ia tato fie fai me alofa. So sone to telo me alofa la e tu fai sa mo. Ale te mea lan nei. E fai ei se lua marienga foi lele mal tanga totu a inga po tanga totu a inga nei sa mo. Fai ei le la ko anga e la foku tau tap up. A ei le ei nga fa pitoa. A ei si so ko e malo le sei. E lima sfupo senge au. A sfupo senge au ko. Ia. Ia, mantua. O e ale tinga ina tu nei. No se pe o tātou le pule atu le ki o le paipa. E a te me talai e fo te me tapea. Ia o nai whailonga na. Ia o tāpe nei le tātou company. Ia au nei ngalo. Masalo lela umala fo email atu ia te oea se manu ia list yo ila to famanu ina. Pe tau ia malau tiu te tai au. Ia na fai no mo ia po ila to famanu ina tau atu fo ia ingoa la uli ia po via matua la te rifia ia wala wina ingoa fa misi la uli na. Ia ingoa na lela ave se lela fonga fo ile lo lunga la wal tele tau pensinio le feo i solo. Ja. Ale tūranga i ele tātou au nanga le ale a foi. Ia, ale ti au marketing foi lele mo le au nātu leo tātou o loa i sa mo. Ia, e tala i tua pe, ave i tua mai nai leo nanga le al Bluebird leo pe. Se lolo nei ainga nei vai aso ua a ngai mai whatatan noi le tō whai a te tia ia la tō ngaluenga lo whai sa mua. Ia ron fai whanaf so soani tia e tu whaatasi le tau o ngaluenga la tau quote. Ia la foi la ua malmalama la tau se leni e tā pena iai. Ia nao mai sao ale te tongi ia mātou. Ia ai ki liva le Bluebird ia le okai sa mua. Ua le ia se ngau le o le tūlanga le lafor se leni. Ia male tongi nei a tonu pauwaenga tau so soani ia oi. Ia wa olo se tupete le fia lafo. Ia e tele ana i me tā pena i te alu e whaatino i lafo ino se leni. Ia o tau a inga tala i Samoa. I whatoa i fotongi Bluebird. Ia o mātou. Lea o tongi sa o mātou. Ia o le agent na le Bluebird i nei i New Zealand. Ia piona ngā lue atua. Ia mangutia ma malwhitalenga tia. Ia mai mwhaiwhau na la tali atu telefisiri. Ia. Pau ale risk ale to tele ale o memtata no mai. Ia le vale o la foi no se leni male tongi no le fata o Bluebird isamo. O te mana le tele na le atu ai. Ia la papa matanga si maole. O le ngaduenga. Ia o matou ia tele masa salo tu langana. Ia o le lava o tongi nei al watu for kiliva Bluebird a to le tang si ma. Ia o la papa o apa. Ia mai te la tu voi. Ya o le fale ale na fameto vale toru potu me te la tu la ato le potu fan yo ai le tau me toru potu ai o te me te la tu sa mo na lu potu ai mo we se le ni le na
Ale ole nga e saule aka ko buku mo e la ko fot ka malo le me mal fa se era ko so ko cosa e sau e piriki va sono a ko le fot para e la ku ai ma nga ye yo po muri le po mo e ko fa se o ka ko ri le pepe se o le sa o ka la kam se o fai ai martin po ai le lo e sa o ka la le fa finge me e o le usu le po ai o ko le poko mako Ia, o se atono leo ngā whana tautua tātou te au marketing. Ia, wa i lava ni ainga i tono o kilani o lo fia o mai e whatata no taunga luenga titia. Ia, whafso tai mai tātou numera. Ia, lo abno what tātou emaili. Mo nei ainga i au se tālia whape fwoi lātou i whafuatu au kilani. Ia, e mwhai ana emaili mai le info@tlmarketing.co.nz. Ia, beti whafso tai mai fwoi mātou tātou Facebook al TL Marketing. Ia, mwhai ana mātou tali atu. Sosoani atu I tūlanga o le tau o lau ngā luenga. E pe on tāpena mō Samoa. O lau whai whana mātou iei ainga leo wa I rātou ngā luenga e whatoa whai ngon tausanga. Ia, leo wa matana o mai tongi mai. ma nei Ina I o atoa te mi whai ngon tausanga. I o mai ana tongi ona release fo ila ia leo latou oka. O le sif sosoani nā mō ainga a wene I o e whai finance. Ia tongi whele interest. Ia ai o mai a tongi sei mai ele. Ia na whatoa release rola I o le okam whatino latou ngā luenga Samoa. Ia tātou numero masani a whonga mua o lua tasi lima onu. Tolu whawha o lua tasi lima onu tolu whawha. Mwhai ono sota I mai mo se sosoani a tātou au nanga umolo whapeon whatino atu le mauta Samoa I mangeli. ma lo va tai le pepe ia tanto mai e tasi pe ona e sa no le rivango la uli maru I tele le fenga ye ia ma la singo toi o le ia so tal foi ia po ile la tongi le tanto se ile so antai au ia ona fai lo le il ia malu tanto tru maru I tele ia nga luenga fenga ye ia tanto toi filo I stay me mumu Ia whaftai lava soifo. Soifo mai ia maru ia le fenga ia le pepe tala ile ne le pule le tu mala nanga ale DJ Sam fa pe foi le TL Marketing e pe fa funga tele tanto tru le rivango la oli ole temi lo wan tele was fulu male lua minuto te ai ia le tu line tasi stemi ia on fa tasi melo stasio tanto malo ole tanto fila I le oli dei Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Samoa, Wapoto, I said,
Vinga o le vaenga whai a le Samoa ua ponto i le ni vaenga o le hauli. Ia, po le Samoa Uniting Party e pe o na sauni e tuai le whainga pālo tāle tātou o tiro i Samoa i le whai unga o le ni masino au kuso o le was fulu wala male awha minute o te ainei ia le tu la tas ia whiwhila nganga i le ni vaenga o le hauli. O le ua maua le tātou o vanoa. Ia, tātou te talanoa ma whaasoa i fōi. Ma le whionga i le teitei whono. O le vaenga whaupufai ia po i la tolo o lango langoina ia le vaenga whaupufai. O le Samoa ua ponto i au ki lani ni usila nei. Ia, le whionga ia vai ma le malo yopu le au pepe. Ia, whaafilo ia tuai le ni vaenga o le hawauli. Ia, le whio le manu ma le mamea. Ia, ma le la fale na tō ese. Su soli i masahale le ali ia fia maia ia matala mai au malo le soi fua ma le langi ma malo so ia ka lofa i lau ko fa fonga mua fonga le por kalame ia polo mamalu foi se mangu au ia enka fo ia pa io sala fai il fal fia ma le fal sala fai lo longa pule ma le fai koanga malo soi fua fa ka lofa foi pulenga le likio ma mai se Samoa ua sila mai mua mai ma ionga maka uma fisese mbonga maka whangua a inga maka ma kama foi ma a inga pe foi ma malu ya kumbu ma pule ma lor soi fua lau ko whafonga mua ia tātou te tau whaifa malo le ni vaenga o le hawauli so le wawai se unga ka ko vala lau nga vai ia sao le lei lau kalinga se umo ia langor ke leo kai mio kaule mo o lungo le kio ke fa longo mai o le ke fa ngoi o ke lo ako kolo malos al me sidin ka o le wa ko mo bor soi fu la le ko fa le fongo por kalame ia malo le me fi fa sa o le kalinga ki anga ke kau se me ia ia malo le on sei mai e le vaenga le fia fa manino vai ai le se lo le tanto fa talodanga ile ni vaenga le holi ya ma sanlo ele o toi po ma le tulanga fo e pio le ile vaenga a fa upu fai le fo isa e taula mua ya ma e pc mai to tonu le fanto sanga le motu na ya tu pe fa ma le afa pe ya a o le ni vaenga le holi o le wa mai tau mai fo ile to ma manto mantatu ia o le fo ua e angai i se tasi o vaenga whai fau te tonu o le tātou o tino en whai e whamarino le vala lea le mafuanga ia se i mana malama i le whaafunga anga ma le tāpua i ngā Samoa ia whafkai fonga mua o le ua e ka ua le vai sua lea ia mga kuasa le ese i kue afi ia besirin ka ua ia le ua e afea wa le leile moko le pa ia usile fia le mani le kumongi a lau ko fa fonga mua sa o le leile fa ko kanga kai mi foi o sola ma so wa alu le kau kua ai ko kongo le o le vaenga fa fai le fa so le fa o le vaenga e pele le loko ma le ma fa sa ave yel se lau paseng e sila fia uma el lango ele ngako au kilangi ngei o ngiusila ia ma ko ngui fafo so silfia uma el aulangolango le kemi sa ia i Kongo le mafukanga le ale fast ia sa ku ia il se lau pasenge e kau kuai ia peika iange foi ia fa penga le so ifuanga ngei sa foi mai lo sa moi le fa ungo februari inga ua me wa ia ka ko fainga malo al fast inga ua eselesi vaenga ia usaulo ngei ia uia ua o fa ma vai le lei kai fongo ya fa ya se o muli o la si le fia le lei le mafukanga ya kilangi ngei mani fionga kai fongo mala ko e masangi o nga makonguki mea fakas mani ile kaua va me ingo le mafukanga le fast ya le mafukanga sili o pele le loko le mafau ke mi sa ka ko ai pengo fa so mang o se lau pasenge sa ku ia ile ke mi o ia ko kongo si le fia le mafukanga mani ya inga ua kupu pe ile mafukanga le fast ya ese foli mea ua ukarikongo uia iai ave ei la ulangolango o leanga ua o mailoa ma o whai loi ko whai a se o muli leo ave nge ma kai fongo o au o lea ule koe awa i ako ingi mea na mafukanga i sua ngā kupe maisi mea mani o au fo ua ese ni mea ua ukarikongo uia iai e lea ngā fo ilo wala ku
so i mea mafukanga au ese le mea wa iai so fa moe ia nga vele o skanga ka fa laka le mafukanga i kele wa iai ngai ia karia le leile o fai se wa muli mal mafukanga la fa mbava ma la kala sa fai ia se wa muli o au le au le lango le pale mia ma le kapengeka fea nga iai le sa o le pale mia ma le kapengeka e ngoko ai fo le sa vai ia le mafuanga lea se mangu me sili leo e sili mo mai ia mangingo au fala ma ia moku le pa o sili fia wa ko kele lau lango al fast ia e leo lai fai longo sili le ia sili mai sa le lei le foi lawa wo mai lei ku maka vai o lei ku le o le vang fai o sa mo poko ia o le ku foi lai ai wa ko filia foi le vanga e la ko lango inga le vang fai ngai au kilangi ia lo vai e ui lava sa au faafiki ma o kalango ia lo ko kele ia sa mai lo ko fa ko kuanga o ke ko ka ia le mafkanga sa mo poko ngai i la fai mea se mangu ma le fa fonga mai sa mo e si la fia mo fo le vai fa fai e ka kua le me ngaka ka kua o lo fo ka konga o fea le me li lifa i fai ngā pāloka, pe HRPP, pe FAS, pe SUP, o le aka i ka ia le malo, ka kouso i ula malafo i kau au, o le akungu o e la fitfilia, e le se mea la a. O le a mako ki fai mea whakasi ma le mangisi o le lau ale mafukanga le FAS ngei, sa o walu fo i ave lo kusi wala ulia i le whamoe mosko ingo ale vena le sa fai mangele le ima mawak. So walu ave ilo kusi wala ulia ia ma whakalofa fo ko inga kai minga ka ngumai ai. Ia le nganga ele fa piko mangu ia kas e lango ale mea waiet kar ko ngungot kangakai ale o se mea le a va fonga va ai i au lango ia malo fa alo se mbangu apu la fisiri malo fa tai vai malo o le me pito silin ta wai le langa ne o le mana malama ale fisili fo ila tangata ele tai ona mana malama wala mena le watu pula vai tau nei vai ele to po malae le tu langa le wapangati ai lo tatu tonu o le sagol tangata matua le ai se mana malama na sagwala ia le matata ia toi mais maule mana malama ila ala madino tana fuile atata il tawaso li tawaso ia na wai sila fiele me o ia tawaso pe atata il tawaso ai va tai ile tala mai fo yo so fina ngat ia wai o mata fa pe ni ile fingo fie le pe ai me sila pe a fai o le sa e tautua male tulanga foi le tautua mata vele tono se fa potong ia ai tutupulo ni pe fe ia pe o le na ia e fa malo o le ala o le liu lo sa o le wa ia ngai ia wa le minto mo tu fo ile o le te sa no mai o le mea la va ngoto ile sa tu mo tai pa le mi o le mea nai te ngai ia e pe o le ma va nga fo ile le ruta manau o le mea te alu iai o te fi alu fo iai o le mea te o ti ai o te fi o ti ai fo o le ale ta pinanga le sa mo o poto le o sa ni ta ti ale va nga le sa mo o lai fa nga solo le tantu ana va tau ai o le se fa pu unga o le mele tantu te tamu foi iai il sa mo o poto tonu lava ia au kila whawhikai whunga mua mo le whawhisili o lo whanga solo ia whaalawi loa le vanga whai Samoa ia le ngaka fo isi ku uma makawhangua ese e whapenga fo ila le kauma whainga ngei vanga le au lango le Samoa poko i au kilangi ngei ia o si vanga whako akau a maka whako a fikus funmong kupu ka ngaka le mawhukanga wa le skala ma ngei kaimi ia o ele lako whamoe lako pofia ia o le lako siva o le a whaia lea i le vai aso fau, vai aso ngei le aso iwa o se pofia mua lea o le Samoa poko le a whaia i ngei au kilangi le aso iwa le aso kongai i oi le tausala nai klapu i mangeli masalo wa sila fia uma le akungu o le kakalo kua i kumalo ia ngu whapea a inga mai lako uma o e lango inga le Samoa poko po le SUP sapora i au kilangi ngei ia fio mai makala mai ao kako wewa whakasi ma kako fia i le po ia kako
Ka ko whaia le upo ko inga whai lele, ka ape angu poko. Mali ira. Ape angu poko. Ia, pe o le pese whai lele le pungia lava, e ku mangu e le ku longolongo. Mali. O mai lunga le por kalambe, ia e kau longolongo, le pa ia ma le mamalu o lo a fifio i au kilangi ngei, i la ko umo e lango inga le vang whai. Ale nga kai leo, o fio anga mai kumalo, o le whai pose o mangu o le eli fuafuanga le vang whai. Ia, o le au lango i ngei au kilangi. O le a whakaungu ngai fwoi ngai ipu. Ngai ipu mo, sifa Samoa i la kou o lo kamo mo i lalo le whaamalu o le a le vang whai o le Samoa o poko. Ia ma o le a whakau e fwoi miki afu. O le aua, uma o ngalo lomi le lei miki afu ma whakau e fwoi kako miki afu le pole. E se kau ngō fie. Ngā o le 2.5 ka la e whakau e lau la ei le po. I o kakalor ngā wale i o ngō mai lungo ni le kio whai loa ma kaulongolongo pēr. I o kaulongolongo e kupo le whakokua. I ai la ko lo a whiunge i o ki langi malo whalalo no ko whafonga mua. Malo whaaputai. O teimi masani o tātou po fia i le po vai le whaatino le whaamboe moe? I o kaimi e masangi o kakalai le whale lea o le iwa i le whiawhi rai le kolu le waweao. Ia. Mo ngisi whamakalanga o le whamoe moe i a whafsoka i le fionga i le keu, le fionga i le whailau kusi, le fionga i asa la, Maria Fasino pongi Fasio, ia po whapea fo i le ngumela lea o lua kasi, o valulua, lua valu, kasi iwa kasi. Ia po le fionga fo i keu kupe, le fionga i a kamasa i lau, ta whaonga lupe tupua, i le ngumela o lua kasi, Olua kasi fiku iwa kolu iwa wha. Ia po la ungu mela foi. Ole olua kasi, olua ongo. Fiku o iwa wha. Ia ungu mela ngai whafsoka ia kuai pa whai ke fia malanga aku. Ia pia whai foi e. Whai siwa Samoa koa inga. Ia po ko ngu po la fianga malo whalalo se mang. Lele. Ele o hisa whaamboe moe malanga mai se tasi o le tātou vanga whai Samoa moni so le nei stemi. Ia masi aso ele whaatunu ina le whainga palot. Ia, o loo iei sa wha moe malanga mai ngisi. O loo iei soka i mai ngisi, wa lo fwa iei mawhukanga i loi kalaiskeke. Ia. Lo fwa iei mawhukanga i au kilangi, i Australia. O iei soka i mai ngisi o mawhukanga i kalaiskeke. Ia, ngā upe o mua mako po fia. Ia, la awai mai e ka whao ma whailua i ngei. Alo i se wha moe langa lai pisi sa moe whalawi loa, malo whaloa. Lele, malo whaaputai. Ia, ne tau isi si vaenga tā ua e au, si le fia le tātou tro, ua la stona nei. Ia, tau le iwa ngā ili se fulu nei, ta tala i whain toa le tau sala i mangele. Ia, tono le ua, utangia mai e le malo le tātou vaenga whaaputai. Ia, le tulanga fo i pioni, i tāpenanga mo le whaamboe moe. Ia le whawhikai kele mo le mako wawango sa mo haele kungu pele. Ia le ngaka fo i lea o ka kou le au langolango. Ia ka kou ke ka maka whangua i mea o ka kou karikongu. Ia i ka ngaka malangolango ia. Ia o ka kou au le ainga. Ka kou le ainga sa mo ululu mamau i ko whinga ka kou ke wheiloa i ua ngafa ma i ua ngafa. Mea lea la sa mo le ase upu le kau kamali. A whai fo i eise kasi ua. A whainga songa whinga ngalo fo i porkalame i asua kuwai maalu puenga. Sala ia i a vala ngia fiafi. Kuli lumar ka kou ai, peanga avaku. O ai ia le vaianga whai e kula i mai. Ka kou sui ula whakasi ma lafo i kau au o le vaianga kula i mai. Ia le kalonga aku lea, lau ko whawhikai mo le mako wa vangoa. O ngai upu a muli o le vi o le. O le vi o le pese lea o ke, le vi o le whak o le sa mo poko. Le kau ke le awange kau sili ma le ngau. Pe whaululu ma mau. Ia a pelpelea lea kua i au pe au. Wa ifo aso whapau. So i fua Samoa, o lau whafongang. Ia manu i tele la singa o la whianga iai. O le fionga i le teite fono. O le au lango po i lanto o lango ina le vaenga whapufai. A le Samoa ua poto i au ki lani nei. Ia le fionga ia vai ma le malo i opu le au pepe. Ia e pei ona lausi la fia le tātou o tunu ulana tautua mantavela i tutonu o mea whai po upu whai fo i Samoa i tutonu o New Zealand nei.
Awale ngalo le fa mo na o le sa mo o poto le pola stona ia sunei ile fale fa fia ale tau sala klapi mangele ya tala fa toi temi masani ya o lau lango ia malu sa ya wai tom finga fo hi mole finga palota o lo lumanai ile fa ungol nei masina. Ang whaialo esa ilina lau papalelei maanangata mo Fale Samoa, New Zealand, po le Pasifika, o le Woodmart I Penrose wa whainatila nei tautua ini tautau ngufie, ma wale finance wa apitoa se fululua masina ilea isa interest, peha o vai le 5 feta la le whatau. E kalesia, ma wale 5% to e whafo I mo le ngalwenga le tua, so mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Viva la au ia Chris Ulberg, ile numera o luatasi, lua faono, 5 fitu. Woodmart, laupa angai laupa palelei. Wasilia male luas ful tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau faasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva I taiao I le 5 I le afiafi. Ma le astona I mai leiva I taiao I le tasi le awauli. Afia ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane, le aromemorials.co.nz, le Aro Memorials, wasilia malelus full tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tua ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Saudi! Kako oi, kaule kaua! Hai ana fai! Oaste no mga imaguia! A whaia sa ili se la asanga fau mo e, a waloa e teno whai, o le OCA e au tauina ai o e imtata e sese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga va aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le over selau ono lua valo fitutasi. Over selau ono lua valo fitutasi. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. O te fifia foi whawhila I tātua tunu. Ia mai tātua por kalame o la amritoleo lai le nei fo yaso I le alofa o le tua. Ma alo lava le soifua manuia. O le tātou tusi whai tau o le luka e sifululi marwhai upe lua sifulu e whapea. O na tūlai lea o ia walu ilo na tama. Ua iloa mamao tu foi o ia ilo na tama. O na muti vale lea o lo na alofa. Ua momoe atu ia. Ua fusi mai ia te ia. Masongi atu ia te ia. O le upu mo o le aso le nei. O le sootanga whaale tama ma le atua. Po kako fesota inga lea ma le atua whaale tama ma le atali. E tā ua te le talitonunga kerisiano. O le tūlanga ese lea e ese mai ai tātou talitonunga lea wha kerisiano. I disi o tele o talitonunga lotu ilonga pe o le lotu lea isalama ma le lotu iutaia. Lotu te tele I o le lanulangi. O le talitonunga lea wha talitonunga ta tele wha pea. O le atua e tātou te au na iai. O le atua pa ia na ia whaia mea umalava. E pa ia o ia e tūto o tasi o ia, e le ai se tangata soifu e mawhai o na whesota I malata lata ia te ia, I se tūlanga whapefo, e lea ta māma le whanau o ngai pa ia te le atua, e le mawhai o na tātou tau ta māina le atua, a whauwhaunga ia tangata I salama ma tangata iutaia, e le mawhai o na ta ua I tātou le atua le pa ia, o so tātou ta mā,
so tātou so tanga e lata ia te ia whapena, ona o ia e pa ia te lele atua, e sanga whai se upu whapena, o le tātou te tonunga lale nei, e matua ino si ai tātou kerisiano, e lotu nei uteia ma lotu isalama, whai mai o kakou le mi ngau, ma o kakou kango tau le atua, o le tātou tama, wa whai mai lantou, a tātou tau tama inga le atua, lona winga ua kakou whaanga sala inga le atua, ua whai se whanau le atua pa ia, e saonga kau whapenga sisi, ia le atua mamalu, ma le atua pa ia, peitai, o onga whakerisiano, e tusa ma o onga Yesu i le whenga inga fau, o le te leo mea o lo atangia mai ai, lo tātou so tanga sili leonga lata, o le atua pa ia, ai le ngate lea, o le atua lo tātou tama, na o mai ai le so tanga lea, tātou te maua ma le atua, e ala i lo tātou talia ina o lo na alo o Yesu, so se tasi e talia ina le alo le atua o Yesu, e taua tali ina o ia, ma whawhine ina o ia, e le tama, e le atua, lela e le tusi la Ioane mua mofa upes furulua e whapea, tala Yesu, o i lato uma e talia o ia, o Yesu le, o i lato uma na talia o ia, ma whaatua tua ilo na suafa, whai mai, na ia avatu ia ile manuia, e avea i lato, ma whanau a le atua, vai. Whanau a le atua. Le Roma e 5, e valu whai upesifulu 5, alo i whaitala Paulo whai mai. Ua tātou maua le anganga o tama whai. O le aia ka kuki ka ua i le atua o tātou tamanga whai mai. E mawhai ai ona tātou wala au atu i le atua. Ava le tamai. Ava ai le whapirtania le upule ava le tamai. Al koko kala whai le kam kike whai le tamai. Daddy. Lunga. Waka ko maua le ava noa ona o Yesu. Tātou te ta ua i le atua. Daddy, our daddy, or kaku kama, tatu tama o le langi. E al tusi foi le ina ua o Yesu il tatalo ilona auso, ke va ai fo il mate yo na yono. E il tala Yesu na fai, fai mai fo Yesu, au tu tatalo, e ko fa pe aku le tua pa ia le e ava ye tangata fai mai Yesu, aku ka kalo le tua na, ko ke fa pe atu ia te ia, lo ma tu tamai o le langi. Our Father in heaven, lo matu tama, o le so tanga sili o na wavala lata o le tua mai tātou, e ala ilo na alo o Yesu. Le whai lai ofo tanga sala, e vai fuli whata o tuna whai Yesu, whata oto i le wi wha mau oa, le na alu ese, sola ese male ainga, wha mau le oa, whai le ami o le anga. Ina ua sala mō fo il tanga sala, ua fo i marika mai kiki. Fai mai fo il tala na ia, a Yesu, o le whata oto i le tamā ma le atali. A o le aka atone mana o le ia Yesu e tau mai, o le loto o le atua le tamā, i le tangata ngasala, pe a fo i mai marsana mo, nei ke vai fai mai, ina ua fo i le tamai titi i lona tamā, mai ua wa ai mamau mai lona tamā, ua i loa mai, ona muti vale le lona alofa, vai mai, ua tu lai o ia, ua alu le ato iai, ua fusi lona tali, makisi aku iai. O ai le fai el melea. E leo kaukala Yesu, e mo yo se tala, o le tala whaakusa, kaukala le tamama la tali. A o le winga tono le tala Yesu, o le ata le na o le loto le tua le afio i le langi. Pe a fai e se i tātou, ai longa wha mawalalo, ma fo i atu i ateia. O le ata, o le tamā, ma le atali. Sa mo oi fo i le aso le ngei, o le ale mea ua e whaia ma mamau o e male atua a weki fefe o ia o lo tatu tamā a e salamo ma le wha maoni ma e maua le loto mawalalo e ke fo i atua i le atua o ia o lo tatu tamā ua lenga o se atua sa wā wha masingo wha sala a o le tamā o lo ofio i le langi e alofa i ate o e le tangatanga sala pe a whai i ke salamo le atua whaafetai le winga wha le tamā o lo atangia i lau fio. Mātou te loto tele ai fo i atu ma le wha maoni ma le loto mawalalo. Pe a mātou se le o langa le nei e te talia i mātou. Whaafetai Yesu. Amen.
Siu whangamali nau la whepese la kolisi le whawhia onga po le TTC le rivaengo la woli e lo ta mai wa whawhitai. E tōlunga antuele po le kalame nau le aritule ona mai le sunga le whaiwhi au ia pasta la whae le kopa le reia woli o le stofi. O le watu e sifuruma le whamiri utau na tālea o le tu la e lua ia a mai ai le tātou a matanga lea o whaasila launga. Au wha silsilanga ma wha alinga utonu mai. Ia ona e wha fungale iei mai nisi o wha la putonga nuu a whio anga ia antoi fwoi marisi ia o i tuma lo i le tātou tunu. Ua mawhai ona awina atu whaasilsilanga whaalawa i tele. Ona o le langolango a le Woodmart. Vililoa Chris Ulberg i le olu atasi lua whaono 555. Olu atasi lua whaono 555. Ia, le o le wa tonu mai nisi ne o tātou whaalinga ma whaasilsilanga i le rifo i vaengo le aso wāna wale longa puyeli i o lau tau pa ia. Malo o tau manu i nisi o wha moe nisi o wha moe e wha tonu wina i le whai ungo le riva iaso ia ma le nā fo i māsi na fo pe a tātou o rie le lofo le tua. Ai mo lavona au rātou le tātou whaalinga mo le tusi o le vāo filifili ma le tusi o le songa. Au ringa lo sau lo minga o le tusi o le vāo filifili ma le tusi o le songa. E mo wai whaalupenga o Samoa i sifo tutuila ma manua o nisi o tala tu o Samoa o alanga upu o le matawha i o le matai i le whainga o whaalawelawe pe i o whai poiponga ma liu leo si usinga o ainga vesila whainga o Paulo o si i whaaloalo whaalanginga e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e na o le fitus fulutana le tau e na o le fisa lava o le radio Samoa i le tolu pā tolu ona Hobble Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga, wala wanele lua ona lua antasi lima iwa tolu. Lua ona lua antasi lima iwa tolu. E pētaka iane lunga le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whaima yeisau oka pe a whaapelea o nawa e sauri mai mo sau tusi o le vang filifili ma le tusi o le songa. Le whaalinga mo le ainga sa tawhatoa i iwa. I le awa ma le whaaloalo i tauai, mantou te whaasilsila antuai e whaapea. Wa iei le whirangalo ta māpo o suafa o le tātou ainga sa tawhatoa i iwa. O le awha whilo inga ma le taloanga suli ma wheo i uma o tawhatoa moango tea le ulua i ali o iwa. I le asas fululua o se te malua whelua lima. I le lawa o tawhatoa i iwa, whaasale le anga i savai i Samoa, i le tulai iwa i le tai au. Mātou te talo tuai mawala o lia lo tau pa ia malo o tau malu, e su mai matala au mai, tātou awai, i le aso ua tau poina. Awane wha mai moe o si o tātou ainga, i an tau tau ma wha le leia, lo tātou loto i whale, ma soana upule ai nofo po matai, a si o tātou ainga sa fua fuaina. Ma ole ale tau fia lava, ia se whai unga ole atasi e ilo tātou ainga i lea aso i lo le awai mai. Ma le wha lo lava lo se nia le reifa a salonga e swafa ole ainga sa tawhatoa. Tawhatoa waita lima, tawhatoa anga sa tawhaleti, tawhatoa Josefa tawhakesio, tawhatoa leifa lima, tawhatoa fua mai tafa mua ava, maisi suli o le ainga sa tawhatoa o lo na nofo i le ainga. Morisi whaamtalanga e fia mana malama antili ai, whaamole whaamsota yane i an tawhatoa fua mai tafa mua ava po esta tofi lang te vanga, inu mera ia e pe on la ole anta ua. O le olu atasi o valu lima o, iwa o iwa lima. Olu atasi o valu lima o, iwa o iwa lima, po le olu atasi o lua iwa lua, ono fitu o. Olu atasi o lua iwa lua, ono fitu o whaafatai. O le whaasilsilanga mo le maftanga le HRPP au kilani. O le antou whaia i whale ula e wa atapu o pa ia sausaunga tā Samoa. Le anga e whainga tā o oe o le au mamala. Tu loa o pa ia wha le anga no. Tu loa o pa ia wha le malo. Tu loa o pa ia wha tala le lei. Ai o le antou tino le solo le tamaloa e ala i le nei wha salalonga.
e whaasitila loa ia antua i le pa ia ma le mamalu i lantou. O loo lango ina le vaenga whaia pui ia antau tangata le HRPP. O le awhaia le tātou whilo inga i le asitona i nei a soiva o le masino o kuso lua whilo lima mai le tūlai lima i le fiafi a nga i le se fulu tasi i le pō e whaia le i le tuantusi o le tolu ono lua Massey Road i Mangere East Metro Theatre Hall o le atu whaina atu le tātou ana tātou te sila iai e pei ona wha la wilo i Samoa molo nofo malama iai. O le ai le tātou malo wha alolongia i lea fiafi le fionga i le whailau tusi o le tātou vaenga whai. Wha mole tau au maisau plate, ia mole tātou wha malostino i lea fiafi a toai malo sauni a wae whaingata le tātou malo wha alolongia. Morisi wha mtalanga wha mole wha sautai le rumera o le olua tasi lua o valu i wa wha lua o. Olua tasi lua o valu i wa wha lua o male anganga wha aloalo. Talo si e leanga leo le tua, toi tei ati e lo tau soifua i lea aso, ia ma le teimi e peo na tā ui lunga. Wa tei o lo seinia le maftanga a le HRPP i au kilani. O le wha silisilanga mo le fioanga o sa papali. Wha silisilanga i le awa ma le wha anualo mo tama whanau uma a le fioanga o sa papali o lo alalama papa au i au kilani ma o te aronei. Le pa ia lava lea awa le sua le tapa au whaasina, le sunga i le mani toa, na whaalongo i ai Samoa. Pa ia lava lea awa au suali, su toa o le sao na lua. Le mamalu i ngoa matua, awa mango ma liua lua si ufanua, ma upu i ante oe sa pali. E whaamanatu antu le tātou lotu whaamanatu, o le tai au fau e whaia, i le aso sa so lusfun malfao au kuso lua whilo lima, i le manu le kalesia manu kau PIPC i le malai o le whaautunga titi i le valu se fulu Wiley Road i Papa Toitoe o le Jamie Amanta o le whai le fiafi e whaamanatu antu e foi e a la tātou taulanga e pe o le masani ai whaamole tau au mai i a le pleita le ainga mo sa tātou whaamalustino pe a mai al sauninga ala fongi e le tua le whaamoe ma moli e tilo tau soifua ma le mātou wola tātou wheilo iai i le manuia. Ma le whaalo le tele o lo seinia e Reverend Karima whai ai e ha ma le laulau ma le mātanga a alo matama whanau le fioanga o sāpa pālii i tu tonu o Aotearo nei. O le whaalinga mo le mātanga alo matama whanau le fioanga o whanga whau. Ua toi wala awantu i lau tau pa ia malo o tau mamalu, te nane sau paolo ma sau ngafa, mātou te maluai. O le anto e whatonu ina le tātou maftanga i le aso sfulu male ono au kuso lua whilo lima, i le afol se fulu i le tai au, e whaiale i le nofanga o le tasi lua tonu, Royal Road i Massey. O ai fo i se tama whanau o le rei nu o whanga whau, o e maa mai le rei wha silsilanga, a fio mai, maliu mai tātou mafuta, i lea wha moe si o tātou nou, i le aso e pe o le tā ui lunga o le Isara ilu lava Iesu e lona wha malama ma wawa ai lona nuku po a mai o le wala awan tule i lau tau pa ia ma lo o tau mamalu tātou whilo i ai le aso ai morisi wha mtalanga wha so te iane numera i o le anta ua o le olua tasi o valu ono lua tolu lima lua olua tasi o valu ono lua tolu lima lua po le olua lua tasi valu iwa tolu lima valu tasi olua lua tasi valu iwa tolu, lima valu tasi. Pole olua fitu, ono iwa fitu, o iwa tasi tasi. Olua fitu, ono iwa fitu, o iwa tasi tasi. Ma wha sili mo le teite fono, male lau a fono. Wa tai, e alo sei ni ele maafutanga na le fioanga o whanga whau i ni usila nei. O le whaalinga mo le fioanga o nganga i fo le vau i le whanga i au kilani. E whaasisila atu i tama whanau o le tātou nui au kilani nei. O le awhaia le tātou fontanga mo le wha le tuina o fuafuanga mo le wha moe o lo loma o siu tātou nui Samoa. E te talo o toi le nganga maa o lano tele i so se suli ma wheo i o sua ti a ma whamuina ma nganga i fo le vau. E mo mia la so o tau whirangalo malama i le aso
le asto na ineia so iwa o kusa le mota o tu au pepe moana i le lua ono Taranta Crescent i Mangry Bridge. Tātou whelo iai le lofo le tua whaptai o sinia e le teitei whono ia tu au pepe moana misa ma le pa ia o le tātou noo o ngā ngai fo le vau i le whanga i au kilani nei. O le whaasilsilanga mo le mawutanga vai e sa fanta. I le awa ma le whaalolo i tau wai e whaasilsila antu wai. I le mawutanga alo mo tama whanau o le reinu o vai e sa fanta e whaapea. O le awhai le tātou mawutanga masani le stona i neia so iwa o kusolu a whilua lima. I le intulain tasi le wauli i le lawa o lutu i mga mau. Foa li Nady Place i mangele. E wala awa tuai ma le whaalolo i le paia o le tātou mawutanga. E misi alo mo tama whanau o le tātou no. O vai e au ki lani nei, a whiwhia mai tātou mafuta, ma whiloa i whiwhia i lea aso a to whaina. Manatua e a le polokalame wa uma o na talo noina, mō le rei masina e manatua mai wha mole. Morisi wha mtalanga e a wha o te iane le te whono i le olua tasi. Tasi o iwa, lima lua lua valu. Olua tasi, tasi o iwa, lima lua lua valu. Wha mtaiolo senia. E le laulau a whono le mawtanga a vaie i au kilani nei. Ma le tātou whaalinga mo le muli leo tauno mai le whanau community lunch. Susu mai matala au mai le whanau community lunch i le aso sa nei, aso se fulua au kuso. O le whaapitomo woma a inga lo mo mia se fso sani, e mo fuame ai tau mafa, fuala au aina o lavalava second hand, maisi o loa, o lo maua fo i le face painting mo alo ma whanau. Awune e misia le nei wha moe le ma stupe e whaalu ai, no fuanga e whaiai o le kapaka a le East Dale Reserve i Avondale. Ea, le na, awune e misia le wha moe i le aso sa aso nei. E tu o lotu e titia ne ai. Pea whaio nei tēla lai lei tū o le tātua ai nei o au kilani. O le sinau tātua whaalinga lau taunu mai le tautua, ma leo nanga nei le Radio Samoa, tasi 5-3 a mō, i le riva engo le awoli o lewa toe, tasi ma la whamirute, o le tāleo lei tū la, e te a lua. O e mana o mia ni lau papa ananga tā, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhau sanga o maota, maso o se tū ai ngā whale. O le Wood Mart i Penrose, o ai longa lana au au nanga. O vātu ma le 25 tausanga, i le ngau sia, ki le vaina, ma le awina atu fo i o ana lau papa i atu no umamau. A fio mai loa, 5 tasi Great South Road, Penrose, pe vili le o lua tasi, lua whaono, 5 whaafesili mo Chris Olberg. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Na abe ile lang iyo tapi savali vali uani malule tau afia ina uatua na ia tuolela tau ane souzi etetiua tafao ane veliuliua ile solo tamaitai samali vali ne ile langatasi sasala e manongyo na tou mana yele pega solo ai a foi la toata ile sabe o mai atato ia Samoa masiona la fanu o mai atato ia Samoa masiona la fanu muao. Fatalo fatu lau fafunga anga le nei tu la o le aso tofi ai alo mai o se whaopoponga le nei o tātou talafou mai lo Radio Samoa. I talo to mua
Ua mole mawina le salalawai I lunga o Pengaswailangi, o sa awhiawhinga mole ali Samoa, o se tangata anu New Zealand, suafa ia Paulo Mau'u, I le o mai ai o tala le maliwai o ia I te tonu o sini au se talia. I reporti mai le 7 News au se talia na ta uai, e to o lua I la ua na mali liu whaafua sei, ina wā awhia ni manuanga tu ngā, a o whaatino ai so la tu ngā luenga, I Pennant Hills Road I le tai ao le asolua o le neiva yaso. Ta we reporti na avatu Paulo I le fale mai Westmed Hospital, ma ona o le matu ya tele o awhianga o Paulo, na maliwa I lava o ia I le fale mai. Ae mo le li o Amen Alamad o le o lo a fia foi na avatu le fale mai o Royal North Shore Hospital, ma o lo iai pea I tūlanga ti ngā ina. Ma wei reporti na fia la ua nei I se tasi o mea whainga luenga I whao ngā mō si mā, o ta o le concrete pumping equipment. Ma I le tūlai mai ai o le nei whaalawalawe o I longo sala lawai I lunga o Pengaswailangi sa a fia whinga mō Paulo Mau'u, ai meise o whaamai senga mō le ainga. Whaalia I tustusinga o sui o le ainga o Paulo I whaapea o le nei ali o se tasi o whaamanuianga I te tono le lato ainga, ma o se e alofangia so se tasi, o se tangata alofa, ma o se tangata e whaafiafia, ma le ala foi lea ua misi alofai e le totele. Ma I le tu mai ai o ia tustusinga a sui o le ainga Paulo o le ana whaalia ai foi manatu, ma fisilingia ai I lato, tūlanga le whaamaoni o le company I le whaalawelawe ua alia e mai, ua motu sia whaafua se I ai lo lato maafutanga, ma si o lato watalii. Ua whaalia le ainga le tatawai o Natali le company, ma whaamatala tonu tūlanga o le whaalawelawe, o na o le lato mai tau, sa le tatau lava o na tūlai, lea whaalawelawe. Tawe reporti ale 7 News na whaalia le company o Meriton lo lato whaanoanua tele I le talawa o mai, a o le tūlai ai o le nei whaalawelawe, ma whaamanino mai. Le ave o lo lato whaamamafa le saonga le mua tangata whainga luenga, ma o lo lato ngā lulua so tau au, ma le Safe Work New South Wales. Watu ina atu nei I le Safe Work New South Wales ma leo I whaitu o sini, lea mata upu mō suesuenga. A whaasolo ai la suesuenga o lea ua maua le tu whaatasia ai o se GoFundMe page mō le isi tangata whainga luenga, ia Amen. Ma e whaamawina talua na amata le nei tu lau ua latal I le lua se fulu afe le tupe Australia, ua mawhai o na awina. E se fulu lua tasi maritasi ua o iai le paseno numero tangata Aotearoa nei, ua whaamawina ua le aini ngā luenga. Mai I ia paseni, ua whaalawi loa le ofiso whaamaumaunga po le Stats New Zealand, ua whaalia ai le whaaluaino le numero tangata anu o le Pasifika, I tutono le atunu, ua whea ngai male nei whaafita uli. O se numero o whaalia ai popo lenga ale whaalawa tuputonga o le Salvation Army, ma ua lātou I loa o le awha atise le ina. I whaamaumaunga mo le kuata o uni na whaamawina ai o le numero po le average rate o le atunu sa 5.2%. 5.5% mo mawalunga ai mai le latau sanga. Ai tā ua o le mawalunga lea ua iai o se pasene tele lea talo mai le tau sanga lua o. Mō tangata anu Pasifika lava ia e tolu 10.8% le ua mawalunga ai to tonu o le se fulu lua masina. Whaalia le sui o le Salvation Army o se Social Policy Analyst Ana Ika, o loo manino le lei le mawalunga o le numero I whaafaingatā o na maua o ngā luenga o nisi, ma le maua ai foi o awanoa moa o onga I le nei vai tau. Whaamanino foi Ana Ika o le lātou mai tau, o le toa telo I lātou e leo iaini ngā luenga o tupulanga talavou. E tu sai ma whaamaumonga le Stats New Zealand pe ama le lua afe ngā luenga o whaamutalia. Pe o tāwhia foi o na toi whaawau I le kuato uni. I le silia atu ma le se fulu lua maasino o whapena o na o le numera I le se fulu ono afe. Ta ue ana o nai o tātou tangata Pasifika o lo a fietele I tūlanga o lo o iai nei. O no I tū a inga ngā luenga o lo lātou fili e ngā lulue ai. Inisi o tala, I se whamtalanga mai se tasio so upo le ofiso leo I Kalaistete na whamanino ai, le wala awane o I lātou mo se whasoswani I Northwood Street, Linwood, I leitu lai lua I le waweau nei. Mana ia whaamanino I le taunu o atu ai o lātou sui na maua atu ai se alii ua manua lona a au, masalo mia na tatui se tu lou. Ma ua mo mia vave le avatu mo tonga fitinga whaafu mai. I le taimi nei o lo whaasoro pesa I le lingam susu e ngā leo I le mta upu, ma le mafua anga na awhia I le nei alii. Whaalia foi le so upu na maua atu foi se isi tangata I le lava I tu, ma e whaamatala
Na vaai le whaangasinga o lea tangata, ma avatu whaatasi ai loa ma lena afia i le whale mai mō tonga fitinga. Maunisi o tala mai atu no mamao, ua iluma nei o le whaamsinonga i Australia le Broadmeadow Children's Court. Whaamaumongam whaamtalanga i le mta upuna alia e mai le vao ni tala vau se to o lua, a o iai to tonu le atu no, mō se Port Kalame whaalea o onga, o le vaenga uta ua o le exchange trip. O tala vau alo a afia ta ua o le tasi se fulu whātau sanga, ma le se fulu toru tau sanga le mātutua, ma nau mau whaatasi se a inga e tasi i Edgeworth, Newcastle, New South Wales, au whaasolo ai Pokalame e pe o na whaimalanga tuai i Ausitalia. I whamtalanga o mō le nei mata upo e whaapena a fia le teine matua se fulu whātau sanga, ina ua tatui se itulou e le teine i titi se fulu toru tau sanga o ia i le levo le pō o le asonga fua. Na whanatinati o nā watu i le whale mai le nei teine i titi se fulu whātau sanga mō tonga fitinga i John Hunter Hospital, ma ona o le onga ma le tūngā tele o manuanga i le o sia talavau na maliwai lava o ia. Na sai mata o fia whapangota le talavau sūtolu tau sanga i le tū na tūlai ai le nei whaalawlawe. Ma o le aso na so ai na whaatino ai loa ngai o inga leo ma mōli ai le talavau i mōli anga o le whasio tangata ma le loto i ai, po le murder. I le tō malaulau ai o whaamtalanga o whaolasia i lumo o le whaamsinonga o whailo ai e iaini a afianga i le soifua maloloino le talavau sūtolu tau sanga mai whaisina tele o whala au mawaila au e na te inuina. Ai whailo le whaamisino le magistrate Andrew Eckhold lona whaamawina le tele o vaenga o lo o li lifanga i eitulanga o le soifua maloloino le mawhauwhau o le ua mōlia. Peitai, na whaamanino le tūnga tele ma le matautia o mōlianga o lo mōli ai o ia. I tala anga le mataupu i ia tala vau e whaapena tau nuu atu i la ui Ausitalia e le masani fo i le isi. Ai o le whai ai o le Neipol Kalame whaato ai lo ai e le isi, te neititi le isi. E na o le valu aso talo o nei ai i Ausitalia ma amata le po Kalame whaalea o onga po le exchange trip. Ai tu lai mai lo le nei whaalavla me matu ia. Ma o lea na whaape o le aso sulu ono le masina le nei o au kuso e toi tali wai i o la atu nuu. O lo su e leo le so tanga o talavau nei e lua ma e whamawina e tai leo. Superintendent Tracy Chapman, paule tūlanga o lo whawhainga tai le whaangasolo ai o su enga o le whainga tauna malama i le ngangana ona o se tangata nu saina. O le ato e tūlai le talavau sūtolu tau sanga i lumo o le whaamsinonga i le masina o ke topa ma whamawina o le aiai se tangata whaaliu upu le ngangana Mandarin o le aiai e whesosani i le mataa upu. Tato telefona mo le nei tūla o le awa uli whaafitai whaafunga mai tau whaasaifua. Radio Samoa.
le taimane a oi tau se mai ta avale vali wa ole loa ina pea isea ua whaingata i o se fufuanga o e lava o sia utai mane moni na o fili fili ai le wha maoni malo utali tonu o lau lava sa eli ai leva me ona umai lon keli fetu o le langi sei sa umai sei a o le sangi sei tala no mai uang tole la sau le poni sa ualilo tu ai o folina fetu o le langi sei ta mai sei a o le sangi sei tala no mai uang tole la sau le poni sa ualilo tu ai o folina 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 Mali na la fionga ya pese ta puni le rivango la woli ya mal pese na fa bai ya wa foi wa hu mai lo ke ya pe ye se me ke de fier ngi skof ya le leyo le totua male o danga le fionga ya lulu ya li aisha huts mal vango telefo pe no sa fa funga tu ya ya ta tu tala na ile ngana sa mo e mo le rivango la ya fi feeling ngo le wa mo le tanto so tinga pe yo le mas ya imale telenga ya lungia pira pela dato le tutumala udanga le city cars tasi ai lasi na I Henderson I au kilani sifo le tutua le foi tamali yo le dato tu fa talamantu lungia ma lo fe yo fiva ma lo le tawanta pa malo le no totalo se umano le foi vaiaso mananto o le banda tal sanga le ua le lo so fu mo si wola le nei fai un le vaiaso ia fa tai foi o lo manuia sa mo atoa mai fa felo ia tuai nei vai ngol tapul kalame ia I metu tausi nai tanga te no fale nai te ma tuti na ma tua tono fot fainga vengo tono lau ta vale ke la vol melo e ba o mali ma tu fa sa lau ngam seu man ia o lau o nei o nia le tatu fa tasi fa ilo at foi fa ilo atu tu lango le tu mo le o nanga ia I tu langa la vo fa ta o ingo tatu ta vale nei vai tau e se atu sanga e se foi io na fainga io le ala le ma tu tino no fa te te ya tu le tu no fa filo ya tu la fainga le nga le tua
ia o lo fa pena fo no futalo wa le manui o Samoa le ngata I Samoa ia o tatou se manu le tunu le ngata fa alo se manu ia o le tatou tau foi fa malo lava lea la telenga ulungia malo le on sai malo foi ia le lava papale foi ngā ruenga tutu ma faiva alo fili mai pe ona fitai tunga ia le dai tu vai o me le lua sa se lua me le fionga le toto li ia ulungia ia o tele fa malu sia lava le stulanga o le sunga le toina wa ho president Samoa le ia le baftan Samoa ba la o tuanga ia se malosi talo fai ona o fai ai e te tauna awal to inu ina fala aule mai istanga ai tapa mai te nei de va ola le va to el pola ia wa ola wa msavea le o tele na luanga ia il tiliva ia talo fai no fai lo tus au ta wa ia o le ai ba wor so fo malo lo ina se o malo le ngang fa Australia ia le o ta por clamio eu mando ai o lai foi o lai foi mai toina ia to no neo que a vez te fungala au nele ia a vez tu sa wala foi a singa toina ka palo au te poles tulanga foi le tanto ie o le wala vata pena tu le tu i sauto au kilani ma walfa mo au nia ia a se kulanga kauseling ia ka kia ku ia o lo mari ia ka waranga kula io che la oli a te e como ave le finga lot o la ko ia ia stai le va o le aso se manu ia e fa ilo a Samoa o le nga fa stai ai Samoa ese il manatu mai ta fa se longo ile stoffi mani o le lava o lo lu o le manto pito ia i se o tele fo lo pule fo il manto fo company nei o lo supply mai ta vale fa ia e alu ata I tolu ta ilua le vaiaso ia o le upa le atunu ia e sibi atu ai lo le ai ia a o le nganga whaaftai le Samoa e le au salo manto tautua tua mai ia ai whaamaliaina ia lo maliu mai mai tala au mai o nisi anai a inga ia o lo mawhai ale me siri ia o na waiai foi nai tūlanga tū ngao lo ia ia la tu credit ia al whaamoe moe malongo na ulia ia e fiofo ina tulawa tautua ia mo se sa wafe o inga ine tunu o Samoa e se New Zealand o New Zealand lava ia ale sta vale ia wo motiva foi New Zealand o New Zealand o tau le matua lava ta vale tonu ai lo toa tele tato youth SS o tau lu meta to master o le luafe su valu luafe su viva ia ma le luafe lo sfulu toi master ne tolu ia vala mai lungia pe asia vai o le X8 ia ma le X90 le o tau lu mai o le mana na io lita vale te fitu no foa ngala mo nei ainga to tele ia ma le tele ma le ana noa i o tato youth SS o lo iai pa ia tu si ai ngali mai o tau sa sai ni la tu ta vale le so ia la o moli at fole la tu sa ia i nganga le fa te toi lungia ila o ilo o to mali mai o le tele tato fa tau so man e ngai ma le south ia o le foi ai ba fa tau ne le west ai pe o le motor ki a ma tu fa tau o le to tu mai papakura ia fa solo mai o tau fa solo mai dei ia ai fa fitai e le o misia si ta vale si ai ngolo o sa mo ia a o lo o mo fai lo foi ia e tau fa tau nu lava tato cashback pe fa le tonu pele anga e mau ala se le ni mo no atu ia wal pensino ta vale ia ma sabiel ta vale fo ia o tau tua ia ma o nanga al city kai lo ai tele le tasi do lua Lincoln Road Henderson mau ma ia ulumia numero telefoni o lo tasi o valu fitu o fitu lua ta te felo ia il po maleao so se temi te vala o mai ai e ola pere nei telefoni le ta pea wale tau tuino le tatu o tunu le ngan Samoa ia e manino le leila o fa Samoa ta fa soa ma ta no pe sili mai o sili atu ia ma test drive le ta vale ma piki tau sanga le lei o nai fa tuanga ia moli atu le atunu ia te a wia mai le tatu kaya i nei le West Auckland lo matu ia Lincoln Road ia mo le tola ngang fa tai se manu le matu o no le nei vaenga o le tatu por kalabe ia ai o lo tele mana no i fa mulianga o lo mau nei cashback a mata bai la fulu a ngai bale lima ono fitu valu lem fa tau fia ia vaenga tu pe a le a dollar profile ia o le tala le ngang fa lo Samoa nantu i o le afo i se sala ulumia o le tau tamali ia la foi fonga va tele ai matu antu ia o le tatu nga lenga bali tele se manu de ia so malta por klami fa aftai dai ia mo we foi la singa e pe ona fita tunga ia le telenga ia ulungia pira pelenato
Ua vila vau ia mafunga tau moli o le tautua mala udangana ale fale ta fale o le City Cars i nai au kilani sifo walau ia i le oval selau lua fitu tolu fitu val. Oval selau lua fitu tolu fitu valu stafale mo e malu ainga i le nei fo i tau o le tausanga. O le wase antol teimi a lus fun montasi minuta mute nei le tulai lua sa ni atu mantua ma abata vale piki le fana wa onga i le teimi tua ia onga i le nei a stofi. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Greeting and gentlemen to all the humbles around the world, especially to our families who bring for us back home, yeah. We send our love to those who are saving our eye, we call them Aumanga. Famalo shoes of those got your back. Much love, a feeling of it, a winning in love, find the boy you all. Special dedication to those who are around the world, a feeling of it, a winning in love, find the boy you all. Shallow, Naima, Zuma, and Shabala. Emana tua pea so walu, lo wainga elenga lo atu, e te umalu pea oe ilo watu. Pea manatu ile amatanga, e malingi ayo ulod mata, fia fianga ilo wa asino manga, susu ata amalama. Patu le tsai le puna manuia una o le tua se e so fa timo manilingi va ua manuia mo na yuso lo fe ngai male tautua o le tsalo le male o le ngai le lo suafa o bombu de rapa kama fa inga popo kulinga mang o fongo de ngu o pakinga a ko nga la fo peso lo loku ke pai kai se ko su le va o le kau ku le ai o se fo e pe le mai o maka o le ko na fa ia kula o fa malo si o me o mangai lo ai le ko among sale o so fa se ai ma atapua e mai o le tsalo wa manuia so tata uma fa e pele le lo le tapo e ma o alo fa i patam a e ta we manuia su ele fa amalama Matua, la lata singa ya, so ma.
loa suna ni whaaletonu Sabe au malole sumalie ilo olanga atoa Au nga ai au mata Biwe o se whale mataanga Biwe se wha o leangi ilo tapa Ita utile lava Mampe oe ia Awanei tu Mabimaya so manatu Mafau te sila vai se lei Tua Mamsi oe le tapuni Alu fai te toa E te ile mataisi Ila upele ea Toe fili fili tasi Toe fili fili tasi Ile tama futanga ianso Tai tasi Fia fia male manui sata Pusi pusia Mafutanga mutusia Lau fatui me watinga Pe ama fau atu Ia oe me tau sala I tau atile lama Tia no whaia oe ma Awanei tu Ave mai ao so natu Mafau si la vai te lei Tia ia Mautino e le tapuni Alo fai te toa Ia te nile mataisi Oi la upele ea Toe fili fili tasi About to say Look back before you leave my life Be sure before you close that door Before you roll those dice I'm gonna to bubble my own So manatu Mafau te sila vai te lei Tia ia Mautino ai le tapuni Ale fai te toa E tongi le mataisi Oi la upele ea Toe fili fili tasi Afatonu leng tulai lua le ya woli sing fogamani wauta la ulu tarvasa. Ya bole pese toi fili tasi. Bi ona kafaina ile fantunga la RSA. Ile fantula taula kaisa mo mole pese foi lili. Ma fau tasi si uso ya Pedro. Ole manu lula wa yeta to New Zealand. Ole mola vole lua sala utala ile se ile digicel. E vave aina ma fana. Io e Samoa. E se fulu fai longa ta lua sala utala e anga va aita to New Zealand ma Australia. Pe hala fo se top up lus fulu lima tala pe siliatu. E faunga ile ClickX. E te anga va fo ile se IPA faunga ile ClickX e lafo ai lau seleni ile MyCash ale digicel i Samoa. Ole afa ile se yes freely te tasi. Ma ole ni fa bitoa amantele so fao o kuso. Ai mai ele so lusful maleono se tema. E ya inga ole nei fa bitoa. Sekia digicel. O me
mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe sota imai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo a inga i le tau malulu. City Car done and said. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Eva aya kula oi, nali ua saa mai nga oia. Ua pule lava ye yanga ia. Oi ea. Saula ia, siva mai se yo ufa a fiestia. Umai a, ungaluenga, pa a tau pati. Oso pelue lue mai. Susau panga, tete tama, oe po oe toi ina, uma ila, pila wali kama shawela va famole mole yai fo iselo matua un fascina fami se misa wali tene shawela va famole mole sivala ia ile musica amole po e famanga ia la weva amole po awuli fusia la panga amole po e tupu ai foi o se misa Chicka boom papa oh 5, 6 kilo low key no Kayla record yo son of the S-A-M-O A way night and day for my people the Malo people the Ausuie oh my fight yeah yo my la yeah let's go Sivala ile musica amole po e famanga ya la weva amole po awuli fusia la panga se misa Yai fo i se fafa finge vai ma soa fa so mo wali kama shawala va famole be yai fo i se fai lele fai sana se te fa lai pankeke wali sunga shawala vai fai lau kama sibala i la musica amole po e fa manga yai la weva se misa Sivala ile musica e fa manga ya la weva fusia la panga amole po e tupu ai foi o se misa amole po Vai viagana mai a gas futiano ma Victor Kyle le Kilo Records le divango la woli no
ono minuto te nei le afo le lua pa malonu antua le pa o mai le whenga ia le mai ava ono nisi o ngā wenga e pe ona whenga ia mai le nei fo ia wauli. I se talalata mai ta alonga, talalata mai I ta alonga, le ta alonga o le la kapi. Ia, a tonu, o le si le tūlanga o le mantua misia. E le awala o le pele kina ua mai alona filifilia I le teimi mua. E le afoi. I le o ngā tonu o le neia tausanga no mai al tamasanga o le Super Rugby Pacific. E pe ona ta mawai atu nei. O le tūlanga leo le first 5-8. E mo I lava o la Ian Bowden Barrett. Ia maleli I ruai foi o Damien McKenzie. O lo o misia tele New Zealand. Ia le sao o le li o Richie Mounga. E pe o na ia lana kona karante o lo ta alo ai le anturu o Japani. O le fuina malanga mai New Zealand se teimi le mawatu. O le tala fia pe o na over ai antu ele ni vaingo la wo. O lea ua whai lo mai le sunga ia Richie Mounga. O la whapele o na toi tali mai o ia e ta alo mo Canterbury. E ia ma le Crusaders. E le o le tausanga fau. O le tausanga tonu lava. O le tausanga o le ipo le lano langi le tausanga e lua fe lua fitu. Ya, o le tumine ia whamai e watolu se fulu ma le tasi tausanga o le li o Richie Mounga. Ma ua mai o na ta alo I ta alo ngai limas fulu ma le fitu. Mole o le peleki e New Zealand. Ya, ma ua whaapea lea. Ona ia malie. E sainia se konkarate se fulu ma le valu masina. O la whapea lea o na ta alo I o ia e le ngata e le Super Rugby I le lua fe lua fitu. E whapea foi I le ITM Cup. Ma whaasol solo tui lava I le ipo le langi. I le vaitau nao au kuso se tema. November. I le tausanga I lua fe lua fitu le tali malo. I le turu o au se talia. I le tamarasanga o le ipo le langi. I le talonga o le lakapi. I le toi ma. Toi tausanga antoa. Ia ma ngai masinga. O le sauni e Australia. Awa fo I le lato tali ngā malo. O le temi le leia ni e amataiona e silasila fo I lele. Pea whai te fia me I o laka pi. Kusa o le ale mamau tele le mele o le awhaiele I pole lalola. Ai, na paua lau me whai. O le wha puko le kupe whaaka wai lau ticket. E ale o le nafo. A whai o la wai Australia le whana. Ia na o lo whai la wai ei. Whaaka uloa pepa maka. Vai uma ka alonga le manu Samoa. Ka alonga le o le peleki. Ka alonga Australia. Ke fia maka I ka alonga umanga. Ia, o le tūlanga le da. Ai, o le aso lusfu mal tom. O le masina ni o akuso. O le awa sa ni ele tātou manu Samoa. E ta aloa I ma tonga. I lana ta alonga whaitau lia momo le ta musanga. O le Pacific Nations Cup. Mana tua o I le fili antuai. Po ai o au. O au ia e ono le ia Samoa, Tonga, Fiji. Ia o Japani o Kanata ma Amerika. Ia po ai le la sawa tupe maua antu le vanoi I. A wale ta musanga na o le ipo le langi le tausanga. E lua a fe lua fitu. Ai nofo mai e mata ma e silasila fo I le tūlanga piore I an tāpedanga le tātou manu Samoa. E ui ele I manuia. Ia le tau whainga le manu Samoa lan ta longa maskuti lai. Ia o le lan tue amanta le so antai au. Ia le camp o le manu Samoa awana ta longa e lua. Lua ta longa e whaia lea tasi le whaia I Tonga. O I nai whaia le tātou ta longa ma le au Tonga. I le anso lusu mantolo masina ni o kuso. Ia mahe a lola ia lea. Ona malanga mai lole o le manu Samoa I New Zealand. O le aso ono le masina o September. O le wa sa uni e le manu Samoa. E fitau ia I ma le au malo sia fiti. E whaia le ta longa lea I le malai ta alo I nai Rotorua. Ia mo tātou ia lalai whawhantu au Kilandi e misi I lantou ia lan talanta I nai le malai. O le tau awano le ia le nei. E waweina su e sau pepa mantamata. Nau ale vana whaatawina pepa mantamata I lunga o le upenga tawha I lang. Pawalau me whai o le ta I lalo le manu Samoa versus Fiji. O le saurole I lunga o le upenga tawha I lang I nai whaatawai. E wa ole ala talanta tu topi tunu. Me sia tātou ia I nai. I Hamilton, whaasolo tuile I nai fea. Palmerston North I nai Hawke's Bay. Ia anwakwai lalo I ngai fea. I Hastings, Manapia. Ia whapefu I tātou nai le lau moe Wellington.
te wa no le tu te malangani e tampu ia le lo fiva ana mo tama fana e fuana le ilo malosi e ma maua waso malo lo wal talonga talonga le tanto ma fiti faia le so no se te le so no e pa ui le stona e le fu ia se panga o lo sab ke maka ya vai masinga fale voi le koma le ia ya faia le to na i nai tawa o nga koe mali wina ia le e a inga lo family mai ai pule ka malo makoi ya o se talantu na mo ile ni vai ngola wo lua fe lo fitu la va pele no joy te liu mai ai ele li Richie Mounga e ta alo mo le Crusaders o le Awa Canterbury e va pe fo ile o le perekia o sa ni antu mo le ipu o le lanolang tal si ona we tau nu ina lo to ala fana wa on
ua ia sili sili lau loto. Hani mawhenga I le rivaengo lea. Woli fia pia. O le nei mea o le fia. Mai tanto ua sa ili po fele me maua I le fia. E te leilo. O ngā ia o ero o fia. A elo toa I te fia. E maua na vai o ele fia. A ia e loto fo ia te whaasiasia. E ke whaasiasia vo I lava o ia. E pia o le tana fu le masana fa to inisi o aso. E fiu tanga tai la wan tu yante oe ni mea fe mai la to. E o le mea ngai mawai lo fia. A e le lokoa ye ke fia. E le ai ma so fia e mawa. E oi.
ia pia watu nei sau se lau tala mai sisi. Ia, ona i tango lea teu. Ia, pe te tango whaonga. O le fsinina, o le ale umi e lasta i lau fia. O le ale umi e te maua i le nā fia. Ia, se i vanga nā ua e loto malie, i lau loto whaitalia, e te fia. Ia, whakua e maua fwoi le, o e maa umai kako, ia le menta o le fia. O le whamele tala, i lunga o le penga te whailangi lea le leitio whawa malo New Zealand. Ua a manta ona wheme ia i tangata, mai lea taulanga i lea taulanga. Ona, ua le ini ngā ruenga i nisi o pitanu. Ia, ma o lo whape me i le whamtalanga, ua a manta ona me ia tangata i nisi o pitanu. Ona, ua si i tia i lunga, i le tūlanta lea, i le 5 tausanga. I le pasene fo i le leo tangata wale ini ngā ruenga i tono New Zealand po le unemployment rate. O le teimi nei, o le wata tia mai le 5 tesi ma le 2%. O lona winga, e o antu le se lau 5 ma le ono afe, tangata New Zealand le o yaini ala antu ngā ruenga i le teimi nei. Ia, o nisi, se o te le mai loa iai, ai ona o le tutuso ngā ruenga, ia le e uti e ia wano whai ngā ruenga, inisi o ngā ruenga o lo mo miai tangata. Ia, o nisi fo o ngā ruenga, lea e le fia ngā lulu e isi tangata. Le maua i lea wanoa nei o tātou tangata mai Samoa, o nisi o tangata mai isi e tunu o le Pasifika. Lea nga i mai e tutonu o le tunu o New Zealand anto ai fo i ma Australia. E ngā lulu e ai awa o le tele o wha anto anga nei. Ia, e wha pe fo i lele e wha awai taimi ia le lātou ngalua ina. Ia, o le tulangala nai pe o nei. Ia, le nei vai tang. Antonu e te mana tuan whatalanga mastasio company lea po lea o nanga tauwhimalanga inga na whaile vea son se mwai antu nei. Ea le na au silingi ai le tūlanga lea. Awa o le si lea mea le maua ni tangata New Zealand. A le fia whenga ruenga ka awa pia le whamai. E ki ngā inga runga ruenga. Ianga maanga ia leo runga whonga fofo i le le runga ole. A te milani, ua whawhenga tāna toi maua le benefiti. Eoi. A ele ko anga e kia rui o e whaimasi aki. Ia mai alu se mina ma fono tanga mtulanga mapea. Ia alua ruale ko e mawala pengfiki fo ilele o le job seeker. Ia ai pangale e li kukusa umakanga kasot. E isi fu i anto ai ngā tonunga o nistangata. E whape fo ile. Se e wa wikere mga o e parpara o king lima. A le pasene au tangata pito isili o na mawalunga i leini ngā ruenga. O le tonu au kilan. Oi. Langa vo au kilan ile ai pito isili na te le tonu o New Zealand. A le fisili tele nā lau te nofo ma. O le alama fua anga. O le alama nai wha whaingantai. O na maua sau ngā ruenga. O qualification, ia po o ni anga vaa, ia po le alava. A wai, a whai o nai punitia i nā lau tau mawhai le niwai ta o le fisili. O le alama ua mafuai. E whaafingata o na o to mai maanga vaa, e whaafingata o na ele isau ta avale te alue le ngā ruenga, whaafingata o na ele isau lai sene ava ta avale, whaafingata o na mamafa ngā ruenga fua i lau matua, nāna mea ngai maa fua ina le maua sau ngā ruenga, pe a whai e tele o whai ngā ruenga. Ai a whai o nei te whai ngā ruenga, ai tele o fia fia i lau ngā ruenga, o nāna mea le ngai aru ki whai ngā ruenga. O le, o tau singo la inga, ia, le leng. Ai vai me la a luan wa i ngā luenga na te ngā lue a ela vea i lau ngā luenga o no lo le fia fia. O la ofisiti, o hi te tuai. Te tuai i ele whalawhai ngā luenga le company ma le pisinisi. Ai whape fia o ngai kere o fia fia ma e whai ngā luenga. Ia waro si ngā mea le iloa mai le stangata. O mea lai ko kongo ka ko mawhau mo tātou loto. Ia nte ia la i ele waka ko whaasia sia kua i lava. Ma ka ko whapepe ngā kua i lava. Ia ngau kua i sono na ia, whamai, se le vaenga lali, le vaenga lai. Ia ai so ia, o le mele wa tupu le vaitamine, ia wa, ka ilo fo i le anu i lunga o le whaingu mea o kanga whainga anuenga. Marengu mela o pisi nisi ma kampani o lewa tāpuni. E maa fua i sia, o le makua kaunga ka, o le soi fuanga lewa tātu ia. Ewe, o le ngā futia e nisi o pisi nisi ma kampani, ona faa wau,
ona te tala o lātou whaituto. A whaila o nei maula ngā ruenga nei waita. Ona sa ilai titi eina. Ngia i ke ua e wha maa vai e alu ese mai ngā. Ia ai, e ke whiu e koe so isi siam ngā ruenga. Ai a whi o nei, ta tala mai lawa i leli, i whaito a ian te oi pe wha maa vai mai o, ia aluaku i, aluangi i ole. Ei le ira o ira karaki rengi. E matatu. O le mena le maa tawa le vale fo i leli. E le pipi ia singa rimu. E ngā le mele limo o e ngā. Ai tu wantu i leli mai tu i lunga sa iri. Ai awe ke whapea. Leli ia wala mai tai awe i sa tanga ruenga. Awa. E makapongi ai lau karangoa ngā i leli. Fatalo fatu lau fafonga anga le nei tu la o le aso tofi ai alo mai o se whaopoponga le nei o tātou talafou mai lo Radio Samoa. I talo to mua, ua moli mawina le salalawai I lunga o pengas whailangi, o sa afia finga mole ali Samoa, o se tangata nuu New Zealand, suafa ia Paulo Mau'u, I le o mai o tala le maliwai o ia I tutonu o sini au se talia. I reporti mai le 7 News au se talia na ta uai, e to o lua I la ua na mali liu whaafua sei, ina wā fia ni manu anga tu ngā, a o whaatino ai so la tu ngā luenga, I Pennant Hills Road I le tai ao le aso lua o le neiva yaso. Ta we reporti na avatu Paulo I le whale mai Westmed Hospital, ma ona o le matu ya tele o a fianga o Paulo,
na maliwa I lava o ia I le falemai. Ae mo le li o Amen Alamad o le o loo a fia foi na avatu le falemai o Royal North Shore Hospital ma o loo iai pea I tūlanga ti ngā ina. Ma wei poti na a fia la ua nei I se tasi o mea whainga luenga e whao ngā mōsi mā wata o le concrete pumping equipment. Ma I le tūlai mai ai o le nei whaalawalawe o I longo sala lawai I lungo o pengtawai laingi sa a fia finga mō paulo mau ai meise o wha mai senga mō le ainga. Whaalia I tustusingo sui o le ainga o paulo e whaapea o le nei ali o se tasi o whaamanuianga I te tono le lato ainga. Ma o se e alofangia e so se tasi. O se tangata alofa, ma o se tangata e whaafia ma le ala foi lea ua misi alofai e le totele. Ma I le tu mai ai o ia tustusinga sui o le ainga paulo o leana whaalia e foi manatu. Ma fisilingia ai e lato, tūlanga le whaamaoni o le company I le whaalawelawe ua alia e mai. Ua motu sia whaafua se I ai lo lato maafutanga, ma si o lato watalii. Ua whaalia le ainga le tatawai o natali le company, ma whaamatala tonu tūlanga o le whaalawelawe. Ona o le lato mai tau, sa le tatau lava o na tūlai, lea whaalawelawe. Tau e reporti a le 7 News na whaalia le company o Meriton lo lato whaanua tele I le talawa o mai. A o le tūlai ai o le nei whaalawelawe, ma whaamanino mai. Le ave o lo lato whaamamafa le saunga le mua tangata whainga luenga, ma o lo lato ngā lulua so tau au, ma le Safe Work New South Wales. Watu ina atu nei I le Safe Work New South Wales ma leo I whaitu o sini, lea mata upu mō suesuenga. A whaasolo ai la suesuenga o lea ua maua le tu whaatasi ai o se GoFundMe page mō le isi tangata whainga luenga, ia Amen. Ma e whaamawina talua na amata le nei tu lau ua latal I le lua se fulu afe le tupe Australia ua mawhai o na awina. E se fulu lua tasi maritasi ua o iai le paseno numero tangata Aotearoa nei, ua whaamawina ua le aini ngā luenga. Mai I ia paseni, ua whaalawi loa le ofiso whaamaumaunga po le Stats New Zealand, ua whaalia ai le whaaluaino le numero tangata anu o le Pasifika I tutono le atunu, ua whea ngai male nei whaafita uli. O se numero o whaalia ai popo lenga a le whaalawa tuputonga o le Salvation Army, ma ua lātou I loa o le awha atise le ina. I whamaumonga mo le kuata o Iuni na whamauina ai o le numero po le average rate o le atunu sa 5.2%. 5.5% mo mawalunga ai mai le lātou sanga. Ai tā ua o le mawalunga lea ua iai o se pasene tele lea talu mai le tau sanga lua o. Mo tangata anu Pasifika lava ia e tolu 10.8% le ua mawalunga ai to tonu o le se fulu lua masina. Whaalia le sui o le Salvation Army o se Social Policy Analyst Ana Ika o loo manino le lei le mawalunga o le numero I whawhaingatā o na maua o ngā luenga o nisi ma le maua ai foi o awanoa moa o onga I le nei vai tau. Whamanino foi Ana Ika o le lātou mai tau o le toa telo I lātou e leo iai ni ngā luenga o tupulanga talavou. E tu sai ma whaamaumonga le Stats New Zealand pe ama le lua afe ngā luenga o whaamutalia. Pe o tāwhia foi o na toi whaawau I le kuato Iuni. I le silia atu ma le se fulu lua maasino o whapena o na o le numera I le se fulu ono afe. Tā ue ana o nai o tātou tangata Pasifika o lo a fietele I tūlanga o lo o iai nei. O no I tū a inga ngā luenga o lo lātou fili e ngā lulue ai. Inisio tala, I se whamtalanga mai se tasio so upo le ofiso leo I Kalaistete na whamanino ai, le wala awane o I lātou mo se whesoswani I Northwood Street, Linwood, I le tūlai lua I le waweao nei. Mana ia whaamanino, I le taunu o atuai o lātou sui na maua atuai se alii ua manua lona a ao, masalo mia na tatui se tu lou. Ma ua mo mia vave, le avatu mo tonga fitinga whaafu mai. I le taimi nei o lo whaasolo pesa I li lingam susu e ngā leo I le mta upu, ma le mafua anga na afia I le nei alii. Whaalia foi le so upu na maua atu foi se isi tangata I le lava I tu, ma e whaamatala, na va aia le whaangasinga seo le tangata, ma avatu whaatasi ai loa ma lena afia I le whale mai mō tonga fitinga. Maunisi o tala mai atu no mamao, ua I luma nei o le whaamsinonga I Australia le Broadmeadow Children's Court. Whaamaumonga whaamtalanga I le mta upuna alia e mai le vao ni talavau se to o lua, a o iai tu tonu la atu no, mō se Port Kalame whaalea o onga, o le vaenga o ta ua o le exchange trip. O talavau alo a afia ta ua o le tasi se fulu whātau sanga, ma le se fulu tolu tau sanga le mātutua, ma nau mau whaatasi se a inga e tasi I Edgeworth, Newcastle, New South Wales.
Au whaasolo ai po kalame e pe o na whaimalanga tuai I Ausitalia. I whamtalanga o mo le nei mata upo e whaapena a fia le teine matua sifu whātau sanga. Ina ua tatui se itulou e le teine I titi sifu tau sanga o ia I le levo le po o le asonga fua. Na whanatinati o nā watu I le whale mai le nei teine I titi sifu whātau sanga mo tonga fitinga I John Hunter Hospital. Ma ona o le onga ma le tūngā tele o manuanga I le o sia talavau na maliwai lava o ia. Na sai mata fia whapangota le talavau sūtolu tau sanga I le tū na tūlai ai le nei whaalawlawe. Ma o le aso na so ai na whaatino ai loa ngai o inga leo ma moli ai le talavau I moli anga o le whasio tangata ma le loto I ai, po le murder. I le tō malaulau ai o whaamtalanga o whaolasia I lumo o le whaamsinonga o whailo ai e iaini a afianga I le soifua maloloino le talavau sūtolu tau sanga mai whaisina tele o whala au ma waila au e na te inuina. Ai whailo le whaamisino le magistrate Andrew Eckhold lona whaamawina le tele o vaenga o lo o lilifa ngai ei tūlanga o le soifua maloloino le mawhauwhau o le ua molia. Peitai, na whaamanino le tūnga tele ma le mata utia o molianga o lo molia ai o ia. I tala anga le mata upu I ia tala vau e whaapea na tau nuu atu I la ui au Setalia e le masani fo I le isi. Ae o le whai ai o le neipol kalame whaato ai lo ai e le isi te neititi le isi. E na o le valu aso talu o na iai I Ausitalia ma amata le po kalame whaale o onga po le exchange trip. Ai tu lai mai lo le nei whaalavlai me matu ia. Ma o lea na whaapea o le aso sulu ono le masina le nei o au kuso e toi tali wai I o la atu nuu. O lo su e leo le so tanga o talavau nei e lua ma e whamawina e tai leo. Superintendent Tracy Chapman paule tūlanga o lo whawhaingatai le whaangasolo ai o su enga o le whaingatau na malamalama I le ngangana ona o se tangata nu saina. O le ato e tūlai le talavau sūtolu tau sanga I lumo o le whaamsinonga I le masina o Ketopa ma whamawina o le aiai se tangata whaaliu upu le ngangana Mandarin o le aiai e whesosani I le mata upu. Tato telefona mo le nei tūla o le awauli whaafitai whaafunga mai tau whaasaifua. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I Vatolu Amo, se kia Radio Samoa.
le wa se an tolu tantu te mia lu se fulu man le tolu minutu te nei le tu lai tolu fa malo tu man tu ala te le ona fa na wa onga le da tu wa onga nga I tu ya inga lo fa mu vai ya ba ya ne la tu fu spa o lo wa ma se lu ngola o le tele le vai ngola woli e le tolu va so lo yo wangam ti munga e pe yo na moli ba wina fo I au kilani ya e mi se manu kampo au kilani so today fi mali ai el sa ya o tanto le vai ngola woli ba lo si lani driver ya mai lo waso ya ma lo le fa to a wa pisa ke le fo ya ki ngol le ki o ngai ne ai de ka wala we le va nga ngai fe e ko ngor ka ban
Vi vianga sui whewhiloi o le riva en kon le a woli moli tui oi lo mauta po o lo launga po le tau whale whainga wenga foi pa for your name te amata nei le July 5 le fiu fidei ya fo da wa amata lia nga wenga la fo le tol ya maru ya lo wano fai fai tu ma fai va lo filima ya mangi su nga kala fo se pe ko lu nge ya tan si ona utonu umale manuia ya ma tu fa na wi ai ngolo fa ba ya fo dai lunga le tele po loka lunga wala ya vai fa lele fu spa ne el wanto li to mitima ava tu lang wanto a onga ava tu o mea onga fa ile fani e pona fu e fa ila o kesi ya mea onga il po ana le le original tanto fa linga le to mai lo fisa le radio Samoa ya wala le long pu ili o lo to pa ia malo o to malu fa apitoa o lo fanga solo ale au ngale ale casa beds and appliances. Alo yele seti no for fabric no for toluma no for singles e lua mai liva talai le veaso iva talai le veaso e bawaila seti no for li tu angole fabric alo ye no for toluma no for singles e lua alo moinga queen size e fitu talai le veaso fitu talai le pimbini le veaso mawa tuaila moinga queen size bed alo ye fo ile iPhone 13 se fulu lima talai le veaso se fulu lima talai le veaso mawaila iPhone 13. Ja, maar le fam to lona fa o le smart TV lima inisi lona no tele e na o le se fulu lima tala il verso e mawaila smart TV lima inisi lona la tele a few on the loy le fa fitu fa Great South Roadie o tahu e bolo tolu fitu we've a Great North Roadie dai Henderson wala yele ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu o omile lua mo o tahu o le tasi ya mo Henderson fa iloye na fa fonga il radio Samoa le nifa salonga on na mawa tuela o la mealofa mai le totoma unanga na ala sunga ya Prince ma le tanto unanga ale casa beds and appliances ma le tanto fa to moli va filifili ma le songa a uringa lo so lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le va filifili e ma wai whanu penga o Samoa i sifo tutuila mamarua o risi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matai e le whaingo whale vlave pe o whai pui ponga ma liu o le usi usingo a hinga fe sila whainga o Paulo o si i whaanoalo whalangingo e kalisia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e na o le fitu se fulu tala le tau wada o lo fiso le radio Samoa i le tolu pa tolu o no Hobel Avenue Madukau e mawa tuai sau lo minga. Morisi wha mtalanga, wala maile tātou ofisa i le lua o no lua, tasi lima i watolu, lua o no lua, tasi lima i watolu, i taimi whainga wenga, ea whai leila usawe o lunga o le upenga te whailangi, tā sao i lano i le shopradiosamoa.co.nz, shopradiosamoa.co.nz, o na whai sao mi ei leo lau oka mamoli antu, i lo maunta po lo lawa i so se tunu o le nei ke lope e le na o lisi no tātou whaalinga leu tonu mai le di vaengo la woli na utoi lu se fululua minuti on tāle o li tulai wha tāle wha a urātu tātou tala mai e tunu o le Pasifika male lano langi sui ilna fua wha tasi mele fionga ia li a tau sve na mal polokalame o whaingoina o le ngangai fo whaiva Radio Samoa tasi mai batolu Radio Samoa. Tasilima i tu. Amo. Mani, ma peretania Loma e maesa ilimano Samoa ia sa oloto Tamasese Ua malingi loto Naitina ole mau Ua aula ui
isa I le vao e sa ili o tama E momoli Nai a lato tau mawhatanga Lauaki alangona pesi o iguleo Ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule Ole mau la maleta ua Ole mau Samoa mo Samoa Toe pule o e ni palangi tu mau pe mamatala nei fa bongi sa o mata seiva ai le fa colone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai ai fai e papalangi e tele lava ina fetena I matatu manga masani Samoa lauanga nuku o taule loa Lauaki alangona pesi o iguleo ele pule ni palangi o la Samoa Ole mau a pule, ole mau la maleata ua
Tafia ai e se vai salo, tafia inu e se sua fa. O le papine lea wake sola sola tai, wama ai ua o tino mai. Soia e te tangi ai ulo o lalu I lo tina. Momoni o alo fai lo u ainga, ua mali e lo ulo toi lau tau singa. Tafia ai e ise mai salo, tafia inu e ise sua pa. O le papine lea wake sola sola tai, wama ai ua o tino mai. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's a simple fact of life that most of us have to start at the bottom and work our way up in our career. So if at first you succeed, it was probably your father's business. It's been said you need 3 things for success: a backbone, a wishbone, and a funny bone. You need strength and courage to do what's right and sometimes risky, vision to imagine the possibilities, and a sense of humor to get along with people and not take yourself too seriously. Yesterday we started our short training course for career climbing. So today let's complete the course. Another essential ingredient to climbing in your career is work. As one guy said, there aren't any rules for success that work unless you do. There's simply no substitute for work. You can't climb the ladder of success with your hands in your pocket. But you see, you must first want to climb. So find what you love to do. People who move up in their career are people who find work they're good at and enjoy. So they work for a purpose. They have a reason to go to work because their work has meaning and they know where they're going. It's fun and satisfying to know you're using your abilities. You see, when you have drive and discipline, you'll see a problem not as an obstacle, but as an opportunity for your success. It's your drive and perseverance that keeps you in the game. Someone said, the road to success is always under construction. Your passion to keep improving and finding a better way to do things is what keeps you successful and excited about your work. If you want to stay on the cutting edge of your career, you must keep sharpening your skills and keep up with new knowledge and ideas. But we also got to know when to change jobs. After a long time in a certain job or company, you may realize that for certain reasons, you can't go any higher. No matter how hard you work, you're just spinning your wheels. So you need to be able to read the sign that says dead end and know when to change companies or even start your own business. So why not make the choices and changes you need to today to climb higher in your career? Your maker himself is the one who can get you started if you'll start living his way. So won't you ask Jesus to take charge of your career and life today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs,
Pati mapese le vinga le tua mai le hallelujah worship team le rivanga le jafi tolunga tuai e le polka medao le think a minute pole toi mafufa ise minute se tasi ela to mo se siona fa poponga le temi masani le so anta alpa anta to oli le lo fole to le one toi o no mala fa mi ton tale le tula e fa Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mola tūranga ngā te tele mola tātou mautanga i le nei a sa tofi e ui ina wha timu. E le nei tangu le whiawhilanga i anto mantua whanau i ainga e le tuua i oa onga ma le tau wha mai i no tuta ma whaiva alo whilima. E a tālo si o le nā sa wha li ina lau mai moa. E a malau tāpu inga tona monta ma lau whale whainga luenga o pisanisi. Lunga lan telefon pe foi lunga lo penga te wha i langi so sentru. O lo ma wame le tau tua le radio sa. Mua manga lo aiso manto leo. I lo titi whai tamaladi e whiawhi sao le maile sao le whionga iali an tau savea. Ma le polka lamne o le nganga i fo whaiva. E pa mai a tātou tala i vei whanua i le rivaenga o le whiawhi. O le stofi le nei le so fitu o le masina o kuso lua a whelua lima. Manuia la wasinga o te toi ma whainga malo longa whila i tau le lofo le tua. Pa soi fua ia. Ale penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo le pasina se Yesu solo ya samo alo uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma tape mali o mai singano olo ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ya samo alo uatulu se ifai mafia kiyanga matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma e mane ilano ole ni na o umasia ubele
apea ona lawi loa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se I esusulu ia Samoa lo watu se I vai mafia fianga ie banga atele matama olo sisi vai mapepese matata la